wa 3. nabo nta muzima bayobeje. Ni kwamba hakuna mtu wa maana ambaye walimpoteza. Bayobeje bigura intege. Walimpoteza yule ambaye ni mzembe. Yarasanzwe aza mu materaniro saa 4 nkuje mu misa ya kabiri. Ni yule anayezoea kuja kama misa ya pili kwenye mkutano, kandi agasiga amateraniro agiteranye, na yeye ndiye urudi wa kwanza. Bayobeje nta mwuka. Walipoteza anayekosa roho. Akayoga yasoma. Ni kwamba pombe anaweza kumeza. Ni nyiri bagore. Ni kwamba ni mtu wa wanawake. Iwararwana. Ni kwamba yeye ni mpiganaji kwake. Kwambura naso nibimuteye. Yaani kukunyang'anya pesa zako hana aibu. Ivangura moko ndiyaritinya. Yeye kubagua ukabila ndiyo yake. Uwe yarabakurikiye. Yule aliwafuata. Bayobeje mutima muki. Walimpoteza yule asiye na hekima. Nta bwenge agira. Ni kusema koko yari amafaranga kabisa. Wakamuita kweli ngo nabivuze kugira ngo akogwe n'isoni. Akasema niliongea ili aibike. Iyo audio irahari. Ni kwamba hiyo audio tunayo. Nawe ibyari magenzuti arabizi neza kwa kwamba anayeongea anayajua kwamba ni uongo. Icya gatatu, ya 3, Kora yashutse abantu ahereye ku byo bakunda. Kora aliwadanganya watu akianzia kwa yale wanayoyapenda. Kubisome ndatanga urugero rumwe. Atatoa mfano mmoja. Aligushuka Datani na Abiramu. Alipowadanganya Datani na Abiramu, yabibukije ukuntu bakomoka kwa Rubeni. Aliwakumbusha kwamba ukoo wao ni kwa Rubeni. Rubeni ndiye mfano wa Yakobo. Rubeni ndiye mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Arangira ababwira ati ko mwabagabo. Akamwambia lakini nyinyi wanaume. Mose na mwene nyina bayobore bonyine. Musa aongoze peke yake na ndugu yake. Mwe ni wamukwiye kugira mwakanya ni muri abana b'imfura. Ingekuwa na nafasi kwa sababu ninyi ni wazaliwa wa kwanza. Bahita babyumva vuba. Hapo wakasikia haraka. Muri indirita yabaye ati kai vuguvugu. Abantu bashaka icyubahiro, watu ambao wanatafuta vyeo. Yarababwira ati barabakandamisha. Akamwambia nyinyi wamewakandamisha. Abatunza amafaranga, wenye kuwa na pesa, amafaranga yanyu yarariwe. Pesa zenu zimeliwa. Abakundi vangura moko n'ibihugu, wale ambao wanabagua nchi na kabila. Abana akaba bicaye ku mura wa nchi fulani wa fulani. Ngo yitago hagati se ari hagati. Je, mbona alisema yeye ni katikati? Kweli yuko katikati. Umuntu ararega ngamunyumve nibwo nabibona nubwo ntaramye. Hata kama sina miaka mingi nimeiona mara ya kwanza. Umuntu yarareze. Mtu alistaki. Ashaka wegera. Akatafuta mtu wa kushtakia. Aliregera. Yeye akajishtakia. Agenda ajya mu rubanza. Yeye akaingia kwenye kesi. Uwarega dahari. Na yeye mshtaki hayupo. Araburana. Yeye akasamba. Ari kwiburanira imbere. Akiwa anajisambia yeye. Acha n'urubanza. Na yeye akaamua kesi. Batsinzwe bidasubirwa. Na kusoma kwamba wameshindwa. Mupapa ari kigitaseka. Turagushimye muremye wacu. Tunakushukuru muumba wetu. Ibyiza tugirira ni byinshi. Neema unayotutendea ni mengi. Izina ryawe nirihabwe. Jina lako litukuzwe. Tubabarire intege nke zacu umuntu tugira. Tusamehe makosa yetu na udhaifu wa kimwili. Uri kumva wese tutuzamurira hamwe twumva ibyo ushaka kutubwira. Wote wanaosikia utuhuishe ili tujue unayotufanya tusikie. Uyu mwanya tuyoboroshye ijambo ryawe. Utuongoze kwa neno lako. Bisabye mu izina rya Yesu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amen. Insanganyamatsiko yacu y'uyu mwanya, somo letu la sasa iri kutubwira ngo menya ubuhanuzi bubi bwaduhanuriwe. Jua nabii mubaya tuliotabiriwa. Ntabwo ubuhanuzi bwose bavuga ibyiza. Unabii wote hauongee mambo mazuri. Bize Biblia, kwa wale waliojifundisha Biblia, mu bahanuzi ba Yesaya, ba Yeremia na Ezekiel na Daniel n'abandi, kama Isaya, Yeremia, Ezekiel na wengine, hari ubw'ijuru ryabatumaga ngo mubwire rubanda ngo bazagobwa neza. Kuna wakati Mungu aliwatuma waambie raia kwamba watakuwa na muda mzuri. Hari ubundi babwirwaga ngo muzajyanwa i Babuloni. Kuna wengine waliambiwa kwamba mtapelekwa Babeli. Hari ubwo babwirwaga ngo hazatera inzara. Kuna unabii mwingine ulisema kwamba itakuja njaa. Ikivuzwe kitaraba, kile ambacho kimeongewa na kabla hakijaja, iyo kibaye bari gusohora ku bahanuzi, inapotendeka inakuwa utimilifu
ukosefu wa unabii, iyo kitaraba ari ubuhanuzi buhanuwe, na wakati akijatendeka huwa ni unabii bado. ibyo rero bibamwo ibyiza byanyura kamere, basi huwa kuna mazuri ambayo yanaweza kuridhisha mwili, hakaba n'ibindi bibaye bibi, na kuna mengine ambayo huwa ni mabaya. mbese nk'Abisirayeli babwiye ngo bazajyanwa i Babuloni, Je, wakati wa Israeli walitabiriwa kwamba watapelekwa Babeli? ubwo ni Yeremiya 25, Yeremia 25 n'ahandi henshi, na mahali kwengine, ndetse bakabwirwa ngo bazamara imyaka 70, wakaambiwa kwamba watamaliza huko miaka 70. ubwo bivuze ngo uzagenda ari akana azaza ari agasaza, kusema ya kwamba atakayeenda akiwa mtoto mchanga atarudi akiwa mzee. mbese ntibyari bibi? Je, hayo si yalikuwa mabaya? Ntabwo byari binyuze kamere, Hiyo haikuwa nzuri kwa mwili. mu bihe byose rero bahanuzi nk'ubwo bwabayeho. Kwa wakati wote unabii kama uliwahi kuwepo. Icyo twebwe dushaka, Kile ambacho tunalenga hapa nk'iri tsinda kama kundi hili, n'abatwumva bari kure na wanaotusikiza wakiwa mbali, ndetse tutanasangiye kwizera, hata wengine ambao hatuna imani moja, nabo nibamenye ngo iri tsinda, hebu wajue ya kwamba kundi hili hari ubuhanuzi bubi, kuna unabii mbaya butanyuze kamere, ambao hauridhishi mwili, hali ya mwili, bwarihanuriwe, ambao ulitabiriwa kwalo, nubwo ubwiza ari bwo bwinshi kuko tuzajya no mwisi, hata kama kuna uzuri mwingi ikiwemo kwenda mbinguni. Impamvu, sababu mu rwandiko rwanditswe na Yuda, katika barua iliyoandikwa na Yuda, ni igice cya mbere, ni sura ya kwanza, duhereye ku murongo w'icumi, ukianzia fungu la 10. ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi, babwirijwe na kamere yabo, barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge, bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini, bagahomboka birukanka batirinda, bakiroha mu cyaha bohejwe n'ibiguzi, bakiroha mu cyaha cya Baramu bohejwe n'ibiguzi, bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Nadhani Waswahili wana Biblia watasoma wenyewe. Nuko muri uyu murongo katika fungu hili havuzemo utuntu twinshi, yameelezwa mambo mengi, ariko reka duca akarongo ku magambo ateye ubwoba. Hebu tuzingatie kwa mambo yanayoogofya. Abo bantu batuka ibyo batazi, ni watu wanaoyatusi wasiyoyajua. Donc kubaho hari ibyakagombye kumenyekana ukaba utabizi, mambo ambayo yangejulikana unaishi bila kuyajua, ni bibi, ni vibaya sana. Niyo mpamvu twebwe tugiye kubimenya. Ndio, kwa maana ni vizuri sisi tutavielewa. Iyo ubayeho utabizi, unapoishi bila kuyajua, bakoresheje izindi mvuga eshatu, wametumia lugha kauli kama 3. Iya mbere ngo unyura mu nzira ya Kayini, inakufanya uporomoke kupitia njia ya Kaini. Aho bavuze kunyura, kupita kwenye njia ya Kaini. Iya kabiri ngo barahomboka, ya pili ni kufuata au kuporomoka. Guhomboka buriya ni bibi, kuporomoka ni vibaya sana. Uzi kujya mu bintu, kuingia katika mambo kubera ko utabizi, kwa sababu hauyajui. Ababizi kuri kwiroba, wanaojua kwamba wewe umepoteza njia, bakavuga ngo ari gupfa guhomboka, wanasema huyu ameporomoka. Hari abataguhomboka, kuna watu ambao wanaporomoka. Ikindi lingine ngo hari abagendera mu bugome bwa Kora, wanaopitia kwenye uasi wa Kora. Mbese ubwo iyo ubayeho mu bintu utazi, unapoishi na kupitia mambo usiyoyajua, wigana babi, uwo ni Kayini, wewe unawaiga wabaya kama Kaini, urahomboka, na wewe unaporomoka. Wigana babi nka Baramu, unawaiga wabaya kama Baramu. Baramu yakoze ibibashaka ibiguzi, Baramu alifanya mabaya akitafuta faida. Ikindi kandi na jambo jingine aricyo cya nyuma ambalo ni la mwisho, ni kuba mu by'ubugome, ni kuishi katika mambo ya uasi, nk'uko Kora yabigenza, kama vile Kora alivyofanya. Umugambi w'insanganyamatsiko na lengo la somo hili, ibyabaye mu itorero riheruka birazwi, mambo yaliyofanyika kwenye kanisa la mwisho yanajulikana. Reka tuvuge uko byari byarahanuwe. Hebu tuyasome vile yalikuwa yametabiriwa. Turavuga Kora, tutazungumzia Kora. Turavuga Sanibalati, tutazungumzia Sanibalati. Turavuga n'abandoni, alafu tutaongea na wa leo sasa. Twizera ko abantu bari kutwumva, tukijua ya kwamba wanao tutega masikio yenda bagabanye vitese mu guhomboka, ili
wapunguze kasi katika kuporomoka. Ngaho mu gitabo cyitwa Ibyaduka, Katika kitabu cha Matukio, ngiye gusoma aya magambo yanditse ariko ndanayasubiramo. anataka wasome maneno haya na atayarudia pia. Ari ku rupapuro rw'175, ukurasa wa 175 kwa Kinyarwanda. Haranditse ngo amateka y'ubwigomeke bwa Datani na Abiramu. Anasema historia ya uasi wa Kora na Abiramu ari kwisubiramo, inajirudia kandi azakomeza kwisubiramo kugeza ku iherezo ry'ibihe, na atazidi kujirudia hadi mwisho wa nyakati. Ni bande bazaba mu ruhande rw'Uwiteka? Ni kina nani watakao kuwa upande wa Mungu? Ni bande bazibeshya nabo bagahinduka ababeshyi? Ni kina nani ambao watajidanganya nao wadanganye wengine? Muri iyi paragrafi, katika paragrafu hii, nabwo ni ubuhanuzi, pia ni unabii. Amateka y'aba bagabo, historia ya hawa wanaume ari kwisubiramo, inajirudia, azakomeza kwisubiramo kugeza ku iherezo ry'ibihe, itazidi kujirudia mpaka mwisho wa dahari. Mbese kubagiye bacirwa indege n'ibi, kwa wale ambao walizoofishwa na yaliyotokea. Nuvuga ngo ibi bitabaye, mambo haya yasipotokea, niho byaba byapfuye, ndipo mambo yatakuwa yameharibika. Kuko ubuhanuzi ntabwo bwaba busohoye, kwamba huu nabii hauweze kuwa n'uyu muhanuzi yababaye w'ibinyoma, na huyu nabii anaweza kuwa muongo. Kandi mujye mumenya ko ubuhanuzi butera kwizera. Ni kwamba unabii huleta imani. Ubuhanuzi ni isaha, ni kwamba unabii ni saa. Ibyo byanditse muri Yohana 16:4. Yohana 16:4 inaandikwa kwenye Yohana 16 fungu la 4. Byanditse no muri Yohana 13:19. Inaandikwa kwenye Yohana 13 fungu la 19. Ndibabwiye bitaraba, nimewaambia kabla hayajatendeka, igihe cyabyo nikigera, ili wakati wake utakapowadia uzamenye ko nabibabwiye, mujue ya kwamba niliwahi kuwaambia. Ubuhanuzi ni isaha, ni kwamba unabii ni saa. Mbibabwiye bitaraba, nimewaambia kabla, kugira ngo nibiba, ili atakapotendeka muzize, muamini. None biramutse byarahanuwe ntibibe, endapo imetabiriwa na isitokee, bakomeza kugira ngo igihe kiracyahari. Tunaweza kuendelea kujidanganya kwamba muda ungalipo, ariko ibyakozwe na Kora, lakini yaliyotendwa na Kora kwegereje iherezo ry'ibihe, tutakapokaribia mwisho wa nyakati, bizisubiramo, yatajirudia, kandi bikomeze kwisubiramo, na izidi kujirudia. Ubwo rero nitubere kuko byabaye, tutakapowaonyesha vile mambo yalivyotokea, bamwe barizera, wengine wataamini, abandi baramenye ko igihe kigeze bugufi, wengine watajua kwamba muda unakaribia, abandi barareka guhomboka, wengine wataacha kuporomoka. Ngumuswa rero sasa mjinga, nguyu mweretse ngo do, unapomchotea kidole na kumwambia hivi, areba urutoki, yeye uangalia kidole, ntabwo ari rwo uri kumwereka, wewe humuonyeshi kidole, ahubwo uri kumwereka kari agasozi, wewe huwa unamuonyesha mlima, nareba aho uri kumwereka, hebu na atazame mahali unamuonyesha. Uyu murongo wa Bibiliya, fungu hili la Biblia, utweretse ni ikigereranyo cyo mu mwuka w'abahanuzi pamoja na dondoo ya roho ya unabii. Reka tuvuge bamwe mu byo bitweretse, hebu tuongee baadhi ya wale ambao maandiko yanatuchotea kidole. Nagerageje kubitondeka, amejaribu kuiorodhesha kugira ngo twebutinde, ili tusichelewe. Reka tuvuge bimwe mu byaranze Kora. Hebu tuonyeshe dalili ambazo zilikuwa juu ya Kora. Nukubara 16, ni katika kitabu cha Hesabu 16, mbese igice cya 15 n'icya 16, yaani sura ya 15 na ile ya 16, n'icya 17 n'umugisika, na ile ya 17 mtasoma. Dore bimwe mu byaranze Kora. Hebu baadhi ya dalili zilizokuwa juu ya Kora. Ibi kandi muzabisoma no mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, na haya mtayasoma kwenye kitabu cha mababu na manabii, ikigice cya 35, sura ya 35. Abasoma Icyongereza, wanaosoma Kiingereza, ni uguhera mu mapaji ya 389, mtaanza kwenye peji ya 389. Mbese murabanza mu gice kikibandirire cya 34, mtaanzia kwenye sura ya 34. Ngaho mwumve ibyaranze Kora. Hebu tuone dalili ambayo mambo yaliyokuwa juu ya Kora, kandi no mu murimo yakoze, na katika kazi yaliyoifanya hari ibyamubereye inyoroshye, kuna mambo ambayo yaliregeza, ibyo bita opportunities, yaani bahati, nafasi alizozipata. Hari amahirwe yari afite mu murimo wo gusenya itorero, yaani kuna nafasi
fursa alizozipata ili kulibomoa kanisa. Ibyo byose ngiye kubivugira hamwe. Haya yote atayaunganisha. Ngaho duhere ku cyambere. Ya kwanza, uyu Kora yashutse abari basanzwe ari babi. Ya kwanza aliwadanganya wale ambao tayari walikuwa na tabia mbaya. Ubwo mbere mu gice cya 34 cy'abakurambere n'abahanuzi. Ameanzia sura ya 34 mababu na manabii. Kandi ndakoresha page z'icyongereza na atatumia page za Kiingereza. Byanditse ku rupapuro rwa 390. Inaandikwa kwenye ukurasa wa 319. Handitse ngo iki? Inaandikwa namna gani? Abatasi 12 bagiye gutata Kanani. Wale wapelelezi 12 walienda kuipeleleza Kana. 10 bazana inkuru mbi. Wale 10 wakaleta habari mbaya. 2 bazana inkuru nziza. 2 wakaleta habari nzuri ya imani. Irangwa ambayo iyo nkuru nziza barayanga habari ikakataliwa. Ndetse bafata n'umushinga wo kubica. Basi wakachukua uamuzi wa kuwaua. Imana niyo yatabaye mu buryo bw'igitangaza. Mungu ndiye aliingilia kati kimaajabu. Noneho bano b'Isiraeli, hao wa Israeli, mwumve imiterere yabo. Hebu sikieni tabia zao. Iyo page ndasoma akantu gato cyane. Basi ukurasa huo atasoma mambo machache. Ako nababwiye ndile alilowaambia ku rupapuro rwa 390. Ukurasa wa 390. If on the 2 men had brought the evil report and all the 10 had encouraged them to possess the land in the name of the Lord, they would still have taken the advice of the 2 in preference of the 10 because of their wicked unbelief. Ni abatasi 10 baza kuba barazanye inkuru nziza, hata kama wale wapelelezi 10 wangeleta habari nzuri. Abatasi 2 akaba aribo bazana inkuru mbi, na wapelelezi 2 walete habari mbaya mbovu. Abisirayeli bari biteguye kwemera inkuru mbi. Waisraeli walikuwa tayari kuungana na habari mbaya, kuko bari basanganywe ububi no kutizera, kwa sababu tayari walikuwa na uovu ndani yao na mashaka. Mbese muri kubona Kora byaramuruhije. Sasa mniambie, Kora alikuwa na kazi ngumu kwa hawa. Aba bantu byari bimugoye kubarimanganya. Ilikuwa kazi ngumu kuwapoteza. Reka mvuga ibindi. Anataka aongee mambo mengi. Nyuma yuko Imana igaragaje ko babiri ari biri gukorana nayo, Mungu alipodhihirisha kwamba anafanya kazi na wale 2, agatabara bariya babiri mu buryo bw'igitangaza, kusaidia wale 2 kimaajabu. Imana igahita ivuga ngo aba bose bakozi bazashirira mu butayu. Mungu akasema hao wote waliotenda haya wataishia jangwani, kese babiri, isipokuwa 2 tu. Ngo ako kanya Abisirayeli ibindi bishyizemo, hapo Waisraeli zilivyokuwa ndani yao. Ndetse Kora hagurutse bakajya babisubiramo, na Kora alipoinuka wakaanza kuyarudia. Baravuze ngo si Imana yabaciriyeho iteka. Wakasema sio Mungu ambaye amewahukumu, ngo ni Mose wabashingiriye. Akasema ni huyu Musa ambaye amewaonea. Imana ni nzima. Akasema Mungu yeye hana shida. Nta kibazo, hana shida. Uyu mwaka uwawutorokeho ni Mose. Shida hii imeletwa na Musa. Abisirayeli, hawa Waisraeli bari basanzwe ari babi, ni kwamba mioni wao nao walikuwa waovu. Ngaho iki kintu mukimenye, hili mulijue. Mu bitabo byinshi dusoma, katika vitabu vingi tunavyovisoma, Umugenzi wa 2 katika kitabu cha habari za msafiri, urupapuro rwa 46 mu Kinyarwanda, ni ukurasa wa 46, havugwa abagabo 3 basa na Kora. Wanazungumzwa wanaume 3 wanaofanana kama Kora. Umwe ni muswa, mmoja ni mjinga, undi ni buti, mwingine ni mzembe, undi ni ruhangara. Sasa huyu kumweka kwa Kiswahili sijui yani na anayesubutu, ni naye anayesubutu kujitokeza, ni ruhangara, yani asiyeogopa chochote. Aba bagabo 2, hawa wanaume 2 batatu nabo bakoze ibyakozwe na Kora, nao waifanya yale yaliyofanywa na Kora, bayobya abagenzi, wakawapoteza wasafiri. Dore ibyo bavugaga. Hebu tazama sikia waliyosema. Icya mbere, ya kwanza, ngo mukate w'Imana bamwe ibiheri. Anasema kwamba mkate wa Mungu una mchanga, yani hauna utamu. Icya kabiri, pili, ngo icyo gihugu tugiyemo ngo nta nubwo ari n'icya kabiri cyuko bakivuga. Anasema hiyo ishi tunayoiendea haina hata sehemu ya pili ya vile wanavyoiongea. Icya gatatu, tatu, ngo imibabaro tugira muri uru rugendo ngo izaba imfabusa.
wanasema kwamba shida tunazozipata safarini zitakuwa za bure. icyanyuma Ya mwisho abagaragu b'Imana wasema watumishi wa Mungu ngo ab'ingenzi muri bo ya kwamba wale muhimu sana baadhi yao n'abaganga ngo ab'ingenzi muri bo wale ambao ni muhimu baadhi yao ngo n'abanyamatiku babiriho kutuyobya. akasema kwamba ni wale wenye kuwa na shida wa kutupoteza. Ubwo kubizi ibintu alegorike cyangwa se ishushanyamvugo kwa wale waliojifunza mambo ya maneno ya kupotosha no ya mafumbo ya kuelezea. Ubwo mwamaze kumva ko bisa n'ibyakora, mumesikia kwamba inalinganishwa kabisa na fanana ariko icyo nshaka, lakini ninachotaka abagabo batatu, hawa wanaume watatu nabo nta muzima bayobeje, ni kwamba hakuna mtu wa maana au mbese wari usanzwe ari muzima ngo kuba wataka ngo arayobye ambaye walimpoteza yule unaweza lalamika kwamba amepoteza. Mwumva bayobye, hebu sikizeni wale waliopotea bayobeje bigura intege. Walimpoteza yule ambaye ni mzembe. Yarasanzwe aza mu materaniro saa 4 nkuje mu misa ya kabiri, ni yule anayezoea kuja kama misa ya pili kwenye mkutano kandi agasiga amateraniro agiteranye, na yeye ndiye urudi wa kwanza. Bayobeje nta mwuka. Walipoteza anayekosa roho. Akayoga yasoma ni kwamba pombe anaweza kumeza, ni nyiri bagore, ni kwamba ni mtu wa wanawake, iwararwana, ni kwamba yeye ni mpiganaji kwake, kwambura naso nibimuteye, yaani kukunyang'anya pesa zako hana aibu, ivangura moko ndiyaritinya, yeye kubagua ukabila ndiyo yake. uwo yarabakurikiye, yule aliwafuata. bayobeje mutima muki, walimpoteza yule asiye na hekima, nta bwenge agira, ni kusema hana hekima. ariko reka mbabazi, nataka niwaulize, mbese yenda kananga urugero, izi ntumwa ziwanyu hano muri Kongo mujya mubona, nataka nitoe mfano hawa wajumbe wenu hapa Kongo kandi na munijibu. Umuntu w'indumwe mubona n'ababatisa base babikira, hawa mnao wajua wasebabikira wa batisa na wengine, yaguriwe ne anaweza kufanya ajinunulie mbuzi. Uko mubona ubwenge bwabo yaguraga na akili zao, anaweza kujinunulia mbuzi. Yayigura, anasema ndio anaweza kununua. None se ko tumaze imyaka irenga 25 mu butumwa, mbona sasa tumemaliza miaka zaidi ya 25 kwenye ujumbe? Ako yaguze muri 94 karacyari kamwe. Ile aliyonunua kwa hiyo miaka mbuzi bado ni moja, yawe yavuyemo 5, inaweza kuzaa ziwe 5. Ninka inaweza kuzaa hata badilisha iwe ng'ombe. Mutima muki yule ambaye hana akili, yuguze navuga ko anayari, hata ukinunua mbuzi anasema kwamba pesa umekula. Ubwenge afite, yeye hana ukuvuta, bwatekereza ko nawe ujikora nk'abandi, kufikiria kwamba na wewe una mikono unaweza kufanya kama wewe. Ni kusema ule watu kama hao walipotezwa. Hayo je mutwe w'ibitotsi. Sasa ni mwenye usingizi. Uyuwe uko ateye, yeye muundo wake ibizima ntabibamo, ni mambo mazuri hayumo, izi nama ntazazizamo, mikutano na mashauri hayumo, hari gupanga uko umurimo uzakorwa ntazabizamo, wakipanga kazi ya Mungu hayupo. Yumvise gusa ngo hari yegereye abaye hari akantu kabaye, lakini akisikia kuna shida kanisani, nitabi n'inzoga baraza ukumva ngo tugiye kubyumva, wote wanakuja wanasema leo tutasikia, agakangukira mu rugamba akajya Rwanda. Yeye anainukia kwenye vita, anahisi yeye mpiganaji. Turabaza hivi bibereye, tunawajua kwa mambo haya. Bari barakuye mu nzoga n'abagore, wao walikuwa wameanguka huko kwenye wanawake na pombe, ubagizwe ababwiriza, lakini kwa sasa ni wahubiri. Yarasinziye, alikuwa amelala usingizi huko, akangukira mu kindi gihugu atazi. Yeye akaamkia kwa hili, ni yabaye mu bizima, yeye hakuwa katika mambo mazuri. Uyu niwe bita mutwe w'ibitotsi, yeye ndiye kichwa cha usingizi. Mu minsi ishize, katika siku za nyuma, hari umugabo umwe yavuye mu gihugu kimwe, kuna mtu alitoka kwenye nchi fulani, ati umugore n'abana 4, akaacha mke na watoto 4, atwara inguma arayitorokana, akatoroka na msichana. Ni icyaha? Anauliza ni dhambi. Nuko aragenda ajya mu kindi gihugu, akaenda katika nchi nyingine. Ibi bibaye, haya yalipoibuka, mbona araregutse iwanje, akamuona amefika kwake, ngo naje kureba uko itorero ryaguye, akasema nimekuja kuona vile kanisa lilianguka. Ngo bakariha inama ngo nawariha inama ili aweze kulishauri, aje kugorora no gukosora, amekuja kukosoa na kutengeneza. Nje ntabwo nihanganiye kutamubwiza ukuri, mimi
sikuvumilia kutomwambiza ukweli. naramubwiye nti dore ibintu bitatu mujya mu ijuru. Nikamwambia atazama mambo matano ambayo hayakufanya uende mbinguni. icya mbere, Ya kwanza, umugore wawe atahe ntiyagusinyira. mke uliyemuacha hawezi kusaini. icya kabiri, Pili, ugize abana bari mu myaka 20 batazi ikaye na minerivare batiga ntibagusinyira. una watoto wanafika sehemu muda wa kusoma ambao haupatie matumizi ya shule hawezi kusaini. icya gatatu, Tatu, hari n'ibindi yigeze akora bibi ndabimubwira nabyo ntibakwemerera. mengine ambayo alikuwa ameyatenda nikamwambia hata haya hawezi ndavuga wakamwambia. nti ubu urahimahimye uje gukosora itorero. Wewe umeibuka umekuja kulikosoa kanisa. uwo ni mutwe w'ibisozi. Huo ni kichwa cha. uwo ni umurama ntiyari gusigara Ni kwamba ni makapi hawezi kandi kubaki. ishungura ryabaye. Na kwa sababu pepeto undi wayebye mwingine ambaye alipotea ni nda y'amahari. sasa huyu yani ni mwenye wivu niseme hivi. nuko Ni mwenye wivu. nikanyeshya ari rwose. Huyu ni kabisa mama yake ni mu wivu. miterere ye Katika tabia zake, bari basanzwe bagura akarima abaturanyi akababara. katika tabia zake ndugu yake akinunua shamba yeye anaumwa. umudamu baturanye yagura igitenge gishya akababara. Mama akinunua kitenge yeye anaumwa. bakweza ibigori Wao shamba la mahindi likikuwa vizuri ngo si umugore bejeje bazajya bahitwa. anasema mahindi ambayo wamekomaza hao wataharisha watakula wa. yarasanga mu mujinya w'ibyiza by'abandi. Ni kwamba yeye alikuwa tayari ana wivu na husuda ndani yake. zidi ya mima ya wengine. ntabwo yari kurokoka. Huyu pepeto haliwezi likamwona. uwa nyuma batwaye bano bagabo Wa mwisho waliopeleka ni umugore muto witwaga Mwasama. ni mama mchanga ambaye ni mtu wa kuzubaa. uretse n'ibibera mu itorero n'ibiberewe ntacyo abiziho. Licha ya kutojua yale ya kanisani, hata yale ya kijijini hana habari. ibi byafashije Kora. Haya yalimsaidia Kora, ilikuwa fursa. kubona mu bagiye kuyobya harimo abameze nk'abo. Wale watu ambao watapeleka ni kama hawa. icyo biratumarira twebwe Kile itakuwa manufaa kwetu ni kitu gani? ntimukajye murabinyuma mu bintu. Musiwe watu wa nyuma katika juba mu mambo. bintu bibenye. Wewe ingia katika mambo ya fahamu. ntimukajye murabakaregera mu by'Imana. Musiwe mambo ya nyuma. hariho kwihana niba ubiri mu bibemo. Wewe tubu ikiwa uko katika mambo, ingia ndani. ibi byabaye opportunity kuri Kora. Hii ilikuwa fursa kwa Kora. niyo mpamvu muzasoma Ndio kwa maana mtasoma bamwe mwumva mu itorero bitwa ihene. wale kanisani wanaoitwa mbuzi. ubwo ni muri Matayo 25. Ni Mathayo 25. bamwe bitwa abakobwa b'abapfu. Wale wanaoitwa wanawali wapumbavu. bamwe bitwa urukungu. Wale wanaoitwa makapi. na babandi bitwa umurama. Na wale ambao ni makapi. iyo Kora ari gukora nta numwe asiga. Wale Kora anapofanya kazi wanakuwa mashabiki. aho bose arabakusanya kubajyana. wote anawakusanya na kuwapeleka. muzasome Samweli ya mbere igice cya 31. Utasoma Samueli ya kwanza sura ya 31. ibi mbisomeye ngo Kora amenye ko ntacyo yakoze. Haya nimeyasoma kumwambia Kora kwamba hakuna alichobeba. yanyuze ahikoze. Yeye alifanya kilichojifanya. havuga urupfu rwa Sawuli. Inaelezea kifo cha Sauli. muzabyisomere ntabwo ngenda bisoma cyane. Ninyi wenyewe mtasoma. ngo amaze kwanga Imana Sauli alipochukia Mungu n'Imana yamuvuyeho na Mungu akaondoka kwake. Imigani 8:17. Mezari 8:17. Nkunda bankunda kandi abanshaka n'umwete bazambona. Wanaonipenda na wanaonitafuta kwa bidii watanipata. abuze uburinzi bw'Imana. Alipokosa ulinzi wa Mungu. abuze gukorana n'Imana. Alipoachana na Mungu. nuko ibibi bimuza. Mabaya yakaja kwake. araterwa. Yeye akashambuliwa. kandi aterwa n'intambara atatsinda kuko atakibana n'Imana. Akashambuliwa na vita ambayo hawezi kushinda sababu hana Mungu. niwe wafashe ingota. Yeye ndiye alichukua silaha. ingota kabisa upanga. Upanga. arangije ayishitaho. Alafu akajidunda kwenye upanga. Akafa. wale yaje guhuhura. Yule aliyekuja alikuwa kumalizia ariko wewe yamaze gupfa ntiyagombaga gukira. Lakini yeye tayari kwa amekufa. ngaho ndababaza. Nataka niwaulize. Abafilistia bishe Sauli. Wafilisti walimuua Sauli. Musubize bishe Sauli. Anasema hapana. oya rwose Sauli yarishe. Ni kwamba Sauli alijitundika mwenyewe. icyo ko umugenzi wanyuze we yarahuhuye. Lakini msafiri yeye akamalizia. muri iyi mikorere ya Kora katika
utendaji wa Kora, ababaye babivo ku bwabo waliokuwa wabaya kwa sababu ya Kora bamworohereje akazi, ni kwamba walirahisisha kazi yake. iyi yari imiterere y'Abisirayeli. Hizi ndizo zilikuwa tabia za Waisraeli. Icya kabiri, jambo la pili, Kora yakoze ibyazi neza. Kora alichokitenda alikijua vizuri. Urupapuro rwa 395 ukurasa wa 395 Kiingereza, Icyongereza niho ndi gusoma. Mababu na Manabii. Yari mubyara wa Mose, yeye alikuwa binamu wa Musa. Musome Kubara 12:3. Soma Hesabu 13 fungu la 12:3. 12:3. Aranditse ngo uwo mugabo Mose, ni kwamba huyu mwanaume Musa ngo yari umugwaneza uruta abandi bose ku isi, bora kabisa zaidi ya watu wote duniani. Sinzi ni ibintu mubyumvise. Hajui kwamba hili mumelielewa. Mose yari umugwaneza uruta abandi bose ku isi. Huyu Musa alikuwa mpole zaidi ya watu wengine. None ndababaza, anataka awaulize mubyara we huyu binamu niwe wabiyobewe. Yeye alikuwa hana habari, ntabwo yarabizi buriya, si alijua haya, ariko arahangara amubekera ibibi bitagira ingano, akasubutu kumusingizia mambo makubwa. Reka mbibutse ibyabaye, anataka awakumbushe. Muri izi mbirita zitambutse, katika hii vuguvugu iliyopita, umugabo umwe baramutelefone, bwana mmoja walimpigia simu. Aba muri uyu mujyi, anaishi katika mji huu. Barangira baza bati koko ndege yari amafaranga kabisa. Wakamuuliza kweli ndege yari kula hizo pesa? Uhangara ubivuge koko. Ulisubutu ukasema hayo maneno? Ngo nabivuze kugira ngo akogwe n'isoni. Akasema niliyaongea ili aibike. Iyo audio irahari. Ni kwamba hiyo audio tunayo. Nawe ibyari magenjute arabizi neza kwa kwamba anayoongea anayajua kwamba ni uongo. Icya gatatu, ya tatu, Kora yashutse abantu ahereye ku byo bakunda. Kora aliwadanganya watu akianzia kwa yale wanayoyapenda. Ubisome 395 ukurasa wa 396 ndetse mwambuke 395 hadi 397. Ndatanga urugero rumwe. Atatoa mfano mmoja. Ari gushuka Datani na Abiramu, alipo wadanganya Datani na Abiramu, yabibukije ukuntu bakomoka kwa Rubeni. Aliwakumbusha kwamba ukoo wao ni kwa Reubeni. Rubeni ndiye mfano wa Yakobo. Rubeni ndiye mzaliwa wa kwanza wa Yakobo. Arangira ababwira ati ko mwabagabo. Akamwambia yakini nyinyi wana Mose na mwene nyina bayobore bonyine. Musa aongoze peke yake na ndugu yake. Mwe ni wamukwiye kugira mwakanya ni muri abana b'imfura. Ingekuwa na nafasi kwa sababu nyinyi ni wazaliwa wa kwanza. Bahita babyumva vuba. Hapo wakasikia haraka. Muri imbirita yabaye ati kai vuguvugu, abantu bashaka icyubahiro, watu ambao wanatafuta vyeo. Yarababwira ati barabakandamisha. Akamwambia nyinyi wamewakandamisha. Abatunze amafaranga, wenye kuwa na pesa, amafaranga yanyu yarariwe, pesa zenu zimeriwa. Abakundi vangura amoko n'ibihugu, wale ambao wanabagua nchi na kabila, abana akaba bicaye ku mura wa nchi fulani wa fulani. Kora yayebeje abantu ahereye ku cyo bakunda. Kora aliwadanganya watu kupitia wanayo ababibonye mu kirere hejuru, walioyaona wawekeni mikono juu. Iyi mikorere ya Kora. Hao ndio utendaji wa. Icya kane, ya ine, kuba Kora yarajyanye na Mose kuonana n'Imana, kwa sababu Kora alienda pamoja na Musa kuonana na Mungu. Igihe Mose ajya kuganira n'Imana, wakati Musa alienda kwenye mlima kuonana na Mungu, hari bakeya bamuherekeje, kuna wachache walioenda pamoja na Musa. Kora yababayemo. Kora alikuwa baadhi ya hao. Yanditse 396. Imeandikwa kwenye ukurasa hiyo ya 396. Abazi ubwenge, wanaojua akili, iyo hari ikimana yaguhaye, Mungu akikupatia mambo fulani, impano se, karama, gukundwa, kupendwa, nubwo byaba ibijumba n'ibirayi n'amafaranga, hata ikiwa viazi na pesa. Mu gitabo cyitwa Inama ku Busonga, katika kitabu cha ushauri wa uakili wa uakili, ni ikigisho cya gatatu, ni somo la 3, paje ni 21, ukurasa wa 21. baranditse mu Cyongereza ngo the giver is greater than the gift, wenye gutanga ni w'agaciro kuruta imana itanga. Inaandikwa kwamba mtoaji ndio wa maana kuliko vile anavyokupatia. Wawe impano wese, yule aliyepewa karama au zawadi yoyote, abagomba guca bugufi, ni kwamba yeye inampasa anyenyekee, maze agashyira hejuru umwamuhaye impano, aweka juu aliyempatia. Kora we byaramuyobeye. Kora yeye amechanganyikiwa. Kuba yagiye ku musozi kule kwenda pamoja na Musa, ava yazamuye urutuku, yeye akaja amejipandisha, yumva kaze cyane, akasema ni mtu wa maana. Kora none
utawala wa sasa nawe mu byamwishe katika yale yaliyomuua ni muri bamwe bamamaye ni baramenyekana. kwamba ni watu waliojulikana sana. Uko amenyekana bimuzamura, Akijulikana uko anapanda, amenyekana ni bimuzamura. kwamba akijulikana Niyo anajipandisha. mpamvu bamwe batanatinye no kuvuga ngo Hata wengine hawana woga wa kusema. ngo ndagiye cyabayeho ngo habeho abahanuzi babiri Anasema hakuna nyakati kulikuwa manabii ngo wawili. bari umwe, Anasema ni mmoja. ngo twese turinganiye Sisi wote tukilingana ngo byaba byapfuye, mambo yatakuwa baravuga yameharibika. ngo ninjye wazanye ubutumwa. Anasema ni mimi nilileta ujumbe. Iyo ni imikorere ya Kora. Hiyo ni kazi ya Kora. Icyakangahe Kinachofuata 397 397 yatangiye acengeza amatwara ye mu ibanga. yeye alianza kuingiza sera zake kiuficho. Nuko abonye abayoboke nibwo yabisandaje. Alipoona amepata mashabiki ndipo akatangaza. Hashize imyaka myinshi, Miaka imekuwa mingi. ubwo abagaragu b'Imana bakunda umurimo babaga bagiye imbere, Watumishi wa Mungu wanaopenda kazi wakiwa wameenda kazini, hari abandi batajya bicara mu icumbi, kuna wengine ambao hawakai kwenye vituo, batamara ukwezi cyangwa ibyumweru bibiri habe na kimwe, hawezi kumaliza wiki mbili au mwezi, bazi gucangacanga, ambao wanaingia humo makanisani, bagacabiranya, ambao wanapita nibo baseseraga. ndio walikuwa wakiingia. Ngizo nizo mwumvise za gihinga za kabiri. Ndipo mulisikia gihinga ya pili. Iyo yari imikorere ya Kora. Huu ni utendaji wa Kora. Ikindi, Jambo lingine, Kora yungukiye mu gukusanya wale barahawe umugayo. Kora aliwakusanya wale wote waliokuwa wamekaripiwa. Byanditse ku rupapuro ho ndasoma, Haya itabidi tuyasome. 397 n'ubundi Ukurasa wa 397. Iyi mikorere muyumve. Utendaji wa Kora muusikie. 397 397. Umurimo wa kabiri w'aba bagambanyi, Kazi ya hawa wasaliti kugira ngo bayobye rubanda, ili waweze kuwapoteza watu. dore icyo bakoze. Sikieni walichokifanya. Those are in the wrong, abari bari mu byaha cyangwa mu makosa, Wale ambao walikuwa na kasoro na makosa na dhambi, undeserving of reproof, byari bikwiye ko bacyahwa rwose. wale ambao ilikuwa lazima wakaripiwe. There is nothing more pleasing than to receive sympathy and praise. Nta kintu kijya kinezeza umunyabyaha, Hakuna kitu kinachomfurahisha mwenye dhambi cyaruta kumucyonyagiza no kumushimagiza. kitu zaidi ya kumuunga mkono na kumwonyesha kwamba hana And shida. as Kora and his associates gained the attention and enlisted the support of the congregation, mu gukora batyo, Katika kutenda hivyo, Kora na Datani ngo babonye urutonde n'imbaga y'abantu bakugiye Datani na bakurikira. Abiramu waliona umati wa kuwafuata wengi. Bavuze byinshi ntari busome. Walielezea mengi ambayo hayasoma. Gukusanya abahawe umugayo, Yaani kukusanya wale waliokaripiwa, gukusanya abafite ibyaha bacyahirwa, kukusanya wale wenye kuwa na dhambi ambazo wangekaripiwa ngo kwanza. mu gukora batyo, Kwa kufanya hivyo, ngo kamere y'icyaha ikunda bavuga bati oya rata ntabwo bikabije, roho za wenye dhambi unapenda mambo ya kuungwa mkono. oya rwose nta ibintu ni ukugukabiriza, Haya ni zaidi hapa, haungefanya hivi, barakubesera, niko wanakusingizia, ntabwo baba bagutangaje. lazima hawasinge kutangaza. Ibyo byatumye nyuma ya Kora hahoboka imbaga nyamwinshi. Hiyo ilifanya nyuma ya Kora kuwe na msururu wa watu wengi. Muri iki gihe cyacu, Kwa wakati wetu wa leo, natwe byarabaye, na sisi imekuwa hivyo. ndetse mu mizo ya mbere Na mwanzoni kabisa, ukabona umuntu umwe niwe wigeze avuga ngo mtu mmoja ndiye alisema hivi, yari amaze iminsi anywa inzoga alikuwa amemaliza siku nyingi akiwa mlevi, zitari ibigage, ambayo sio hii ya misururu hii, ahubwo yanywaga agasusu. yeye alikuwa kinywa gongo ambayo kanyanga. Arangije aravuga ngo Akasema mimi nimetoka Babeli, ati njewe navuye Babeli, lakini ariko nimekutana hapa Yerusalema, ariko ngeze ni Yerusalemu wameanguka. nabo nsanga baraguye. Uvuye Babuloni, yule ambaye natoka Babeli niwe uhise abona amaso yeye ndiye ana macho yuko ngo n'abasanze Yerusalemu baguye, kwamba wale ambao wamewakuta Yerusalemu nao none agiye kubagorora. sasa anataka awatengeneze. Kora yafashe abantu bose bahawe umugayo, aliwachukua wote waliokaripiwa, arangije arababwira ngo yarati ibyanyu akawaambia nyinyi babarengagije, nyinyi mumeonewa. umunyabyaha ni imari y'Imana. Akamwambia kwamba mwenye dhambi
ni mali ya Mungu. nta ugomba kumukoraho. Hakuna anayeweza kumchota kidole. Reka tubabwire abaduteza amatwi. Nataka kuwaambia wote wanaotutega mu masikio, butumwa bwiza dufite katika habari njema tulionayo, mu kubaka ku kibanza cy'intumwa, katika kujenga kwenye msingi wa mitume, ibyahise kabiri Ufunuo 2:2, intumwa zashimiwe nzi imirimo yawe. mitume walisifika kwa jambo la kusema kwamba najua matendo yako, uzikwihangana kwawe, najua uvumilivu, subira yako, nzi umuhati wawe, najua juhudi yako. bongeraho ngo Wakaongezea nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi. ya kwamba huwezi kuchukuliana na wabaya. ni ukuvuga ngo ku kibanza cy'intumwa Kwenye msingi wa mitume hariho no guhiga icyaha, kuna kule kuwinda dhambi, ukagiturubika, yaani unakifuatilia, ukacyanga, unakataa dhambi. ukutanga umunyabyaha. Usikatae mwenye dhambi, ariko hari ingaruka zimugeraho, lakini kuna madhara yanayomfikia, kuko nakibikamo, kwa sababu anapoweka dhambi ndani yake, kugihiga urumva uzagenda mukoraho tu. kule kukifuatilia dhambi kuna wakati utamugusa. maze kubera iyi ngingo, Kwa sababu ya kipengele hiki, abantu ndetse n'abahangaha, watu wengi hata walioko hapa baratangira bati wanaanza nta utanga umugayo, wanasema kwamba hakuna kukaripia, nyine umunyabyaha nyine, basi mwenye dhambi barabiryohora, yaani wakarembesha, barakatakata, wakapitia kona. itorero ritanga umugayo. Ni kwamba kanisa linakaripia mwenye dhambi. niwe wikuramo, Maana yeye ndiye hujiondoa. oya, Sivyo. Biblia iravuze ngo Biblia inasema mukure uwo munyabyaha muri mwe. ondoweni mwenye dhambi kati yenu. ntabwo rero wikuramo, Sio kwamba yeye ahubwo bagenzi ute bamukuramo, wanamuondoa. nta rubuto rusarura urundi. Kusema kwamba hakuna mbegu inayotoa nyingine, iyo ni filozofi. kwanza hiyo ni filosofia. muzasoma muri Jezikiri 806 y'igifaransa, Utasoma kitabu cha Jezikiri ya 806. n'abongereza nicyo Desire Voyages 806 na ipaje naniyo peji ni hiyo baranditse ngo ni tumaini la vizazi vyote, nimumara kumucyaha mutakapokuwa mukaripia, ngo akanga anakataa za ntambwe nk'uko zivugwa muri Matayo 18, hatua zinazoandikwa kwenye Mathayo 18. aho yaparanditse ngo chini inaandikwa ya kwamba iteka muzamucira, hukumu mutakayo muhukumu, mwe muciteka, nyinyi muna hukumu, ngo niryo rizandukurwa no mu ijuru. hii itanukuliwa mbinguni. n'abafite ikinyarwanda nuko handika, Hata wenye kuwa na Kinyarwanda ni hivyo. ariko aho ndahasoma Hii yenyewe ataisoma. inama z'igitoro umuzingo wa mbere, Ni Nuru kwa Kanisa, kitabu cha kwanza, urupapuro rw'150, ukurasa wa 150. urupfu mbere yo gukorwa n'isoni Kifo kabla ya kuaibika cyangwa kwica amategeko y'Imana nibyo bikwiriye kuzirikanwa n'umukristo wese. au kuvunja amri za Mungu inapaswa kuzingatiwa na kila Mkristo. twebwe abavuga ko turi abagorozi, Sisi tunaojidai kuwa ni watengenezaji, tukaba tuzi agaciro gakomeye cyane k'ukuri kw'ijambo ry'Imana, kujua uthamani wa neno la Mungu, ukuri kweza ibyaha, ukweli unaotakasa dhambi. dukwiriye kwivugurura, Inatupasa kupokea uhuisho, tukazamuka mu ndere y'ubukristo kuruta uko tumeze ubu. nibyo vugurura, na kuenda hadhi ya juu ya Ukristo. icyaha n'abanyabyaha bo mu itorero bikwiye guhagurukirwa ubu, Dhambi na mwenye dhambi inapaswa kufuatiliwa sana, kugira ngo abandi batandura, ili wengine wasiambukizwe. ukuri no gutungana bishaka yuko dukora umurimo wo kweza aho ducumbitse tugakuramo bakani. Kweli na kutakaswa inadai kwamba waondolewe akina Akani, abafite imyanya y'ubuyobozi walio na nafasi za uongozi. ntibakwiriye kwihanganira ko mwene data aguma mu cyaha. Hawapasi kuvumilia kwamba ndugu yetu akae dhambini. mujye mumwereka ko akwiriye kuzibukira ibyaha bye, Kuonyesha ya kwamba aidha aachane na dhambi cyangwa au agahabwa umugayo n'itorero, apewe karipio la kanisa, akawiha, ajipatie karipio, agahabwa umugayo n'itorero, apewe karipio na kanisa. ariko ndababaza, Nataka niwaulize, iyi si inyandiko isobanutse? je, hili si andiko linaloeleweka? icyaha n'abanyabyaha bikwiriye guhagurukirwa, Ni kwamba dhambi na mwenye dhambi vifuatiliwe. ubwo se umwuka w'Imana yarananiwe kuvuga ngo bikwiriye kwihagurukira? Roho wa Mungu angekosa kuandika kwamba vyenyewe vijitende. hariho icyaha
kuna dhambi yahagaze hariya, iko hapo. hariho n'abanyabyaha Kuna wenye dhambi turi kubabona hariya, nao tunawaona. hari n'abagomba kubihagurukira. Kuna watu ambao ni sharti wafuatilie hayo mambo, nuko batabizibukira wasipoachana na dhambi bagahabwa umugabo n'itorero. wapewe karipio na kanisa. Bana b'Imana Watu wa Mungu cyane abari kutwumvira kure, zaidi wanaotusikiza kwa mbali, biruseho abayobejwe, na zaidi wale waliopotoshwa. hari ukuntu Imana ikwereka, Kuna namna Mungu kuonyesha, ariko waba udatekereza n'ubundi ntunarebe. lakini kama hauna mawazo bado hautaona. Kuri iyi ngingo ya Kora, Katika kipengele hiki cha Kora ndabaha ingero zifatika, nitawapa mifano inayoonekana. ndanavuga n'amazina, ataongea atamke majina. erega bamwe hari ibidashoboka, Kuna yale yasiyowezekana. hari abagore bagiye bakubitwa bakabaho gipfura nyine ntibakome. Kuna wale wanawake wanaopigwa nyumbani bila kuongea. Hari n'izindi mfura wambura akaruca karumira ntakome, Unamunyang'anya pesa zake ananyamaza. ariko iyo bigeze mu byo kwizera, Lakini inapofika kwa mambo ya imani, ku kurengera ukuri ntihabamo ubupfura. katika kutetea misingi ya imani hakuna kunyamaza. Ntabwo mvuze ngo muba bashize ibisoni, Niseme kwamba muwe wasengenyana. ahubwo Imana yo mfura kuziruta zose. Mungu kwa sababu ndiye muungwana wa kwanza. Ibyahereye mu mbere Dawidi yabikoze yihishe, byanditse muri Bibiliya ntibyanditse. Yale Daudi aliyoyatendea chumbani yanaandikwa kwenye Biblia au hayaandikwi? Umuntu wasambana none, Yule ambaye anaweza kuzini leo tukabyandika mu gitabo, alafu tunaiandika kwenye kitabu, nkuko twandika umuburo uheruka, kama vile tunaandika makabrasha na nkuko twandika nitwe dutahiwe, kama vile tunaandika kitabu tugashyira mu mutwe amagambo ngo dore abasambanye muri uyu mwaka, tunasema waliozini mwaka huu, tukabasohora na tunaandika. ntabwo twafatwa nk'abakoze ishyano, tutakuwa tumefanya ole. none Imana ko yabanitse muri Bibiliya, Mbona Mungu yeye alianika, ihora igurishwa no mu isoko, na Biblia hata inaua. iyo bibaye ngombwa ko turengera ukuri, inapokuwa lazima kutetea ukweli, ibyabaye turabivuga, yaliyotendeka icyo tunayaongea. tudakora ntiduhimba, Kile ambacho hatufanyi, hatunagabanye ntitunongere, hatubuni, hatuongezi, hatupunguzi. mu materaniro mwumvise bisa y'ubumwe Katika mkutano walioita kwamba ni wa umoja, yabereye hariya ku Mushaki, iliyofanyika hapa Mshaki, ndababwira ubuhamya butatu bwatanzwemo. nitawaambia ushuhuda wa aina tatu uliotolewa. Icyo narindiho Kile ambacho nilikuwa ni ninafuata Kora, ni kwamba huyu Kora yagiye arakusanya abantu bose bahawe umugayo, alikuwa anakusanya wenye kuwa na uri ingabo zikomeye majeshi makubwa muri ibyo bice, katika wazushi ni izifite kasoro, reka nanjye mvuge Igiswahili, na wafite n'abafite inenge mu mibereho yabo. Uwitwa Irangare nawe ati, huyu Bosco Irangare naye ati icyandakaje, anasema kilichomfanya akasirika, banze kuntuma mu mahanga kuko ntazi ndimi. Akasema walikataa kunituma kwenye nchi za mataifa sababu sijue lugha. Ariko batazajya dukaba imbabazi twakoze n'iby'ukuri. Kweli tuwe tunaomba msamaha tukiwa tumetenda mambo ya ukweli. Ntabwo twagutuma Zambia utazi Icyongereza. Hatuwezi tukakutuma Zambia bila kujua hata Kiingereza. Udafite n'ubwonko bwa gisore bwakwiga Icyongereza, na kwamba bado wewe si kijana wa kujifunza lugha. Ese waba ugiye kugira sasa utakuwa umeenda huko. Ubwo ngaho ngo tuzihane n'icyora. Na hilo twende tukaliombee msamaha. Arongera ati, akaendelea akasema, natwe ubufasha bw'abantu 49 basenyewe. Niliomba msaada wa kwenda kusaidia watu 49 ambao walikuwa wamebomolewa. Ati nuko bambi 300 gusa atiranda. Wakanipatia 1300 za Rwanda, nikakasirika. Ni mutara yariye ni wanayo warayabonye. Kama haukuzikula angalau wewe atrise wewe uliipa. Hari abandi bakufasha nta n'ubuhari. Kuna wale wanaoomba msaada na kweli pesa hazipo. Icyo narindiho kile ambacho nilikuwa ninafuata ni Kora ngaho Nikora icyo ninyuza ku byo Thomas yavuze anacho kirudi kwa yara leo yatamuka Thomas ni Jean Baptiste rero. Huyu ndiye Jean Baptiste. Natangiye gukora muri Kenya mu 2013. Alianza kufanya kazi huko Kenya 2013. Sangayo Matata yaragezeyo. Alimkuta Matata. Mu nama zose twagiraga
zikorera muri Kenya na Nairobi na Mombasa ni mu miji. Katika baraza zote walizokuwa akizifanya ili waanzishe kazi Kenya, Nairobi na Mombasa, zijane Matata, na ili aingie huko Matata yarabyanze. Matata yeye alikataa, akwamira Migori. Yeye alijibezi katika eneo la Migori. N'abantu bose bakoranye na Matata Migori banze kuja Mombasa. Na watu wote waliofanya kazi pamoja na Matata huko Migori walikataa kwenda Mombasa. Kumbe bari mu tiku ryo kuzahirika itorero. Lengo lao walikuwa na njama ya kubomoa kanisa. None Thomas kuvuga ngo baradukandamije. Sasa kauli ya Thomas ya kusema kwamba eti waliwakandamiza, bantumwa nimwe yari yagera muri Kenya itajagera Nairobi. Hakuna mjumbe hata mmoja ambaye alifika huko Kenya asifanyie kazi pale Nairobi. Niyo bahageze ba Matata. Nao akina Matata wanapofika pale bageraga nijoro ku cyumweru, walikuwa wakija Jumapili usiku, bakora inama, asubuhi wakafanya baraza, mtondo bamubwira ngo aramanukira Mombasa ka. Wanapomwambia eti we Matata nenda Mombasa akakataa. None rero kuba yarananiwe kuvugira Matata bari kumwe, na kilichomfanya Thomas asitetee Matata ambaye ndugu yake kiimani, akamvugira nari kumwe none mutumye, akamtetea huyu na wala hajamkabidhi kazi hiyo. Nibya bindi bavuze ngo mu ruhago rw'utari nimwe bashira amabuye menshi. Ni yale waliyosema kwamba eti kwenye mfuko wa yule ambaye hayupo wanaweka mawe mengi ili uwe mzigo mkubwa. Asante sana. Ngira ngo muravyumvise ni bya nyirabyo. Umesikia kwamba ni ya yule mwenyeji. Ngao ikindi Kora yakoze. Lingine Kora alilolifanya. Yanditse ku rupapuro rwa 197. Inaandikwa kwenye ukurasa huo wa 397. Handitse ko yatumye habaho ubumwe bw'abari bararakaye bose barakazwe n'ibitandukanye. Ni kwamba alifanya umoja wa wale wote ambao walikuwa wamekasirika. Muranyumvise buriya? Ajue kwamba tuko wote. Mwisraeli hari abari bararakaye. Katika Israeli kuna wale ambao walikuwa wazushi wamekasirika. Ariko bararakazwe n'ibitandukanye. Wakiwa wamekasirishwa na mambo tofauti. Kora agihaguruka. Kora aliposimama, bose baremye ubumwe bahuriza wote akawaunganisha pamoja. Yango je mujya muri soma no mu gitabo cyitwa Inama ku Mirire. Hata hiyo mnaisoma kwenye kitabu cha Council on That and the Food. Ibyigomeke bizamuye ibendera, na kwamba wale watu walipopandisha bendera birema ni walema mu by'umwuka, viwete kiroho, n'impumyi mu by'umwuka, na vipofu kiroho, n'abacumbagira mu by'umwuka, na wale walegevu kiroho, bose bahise bamukurikira, wote walienda chini ya bendera hilo. Ikindi lingine nuko isi yasamye ikamira Kora, ni kwa sababu dunia ilimeza Kora na Datani na Abiramu. Byanditse ku rupapuro rwa 400 kugeza 401. Inaandikwa kwenye kurasa ya 401. Abagabo 250 yeweje ntibihana, wanaume 250 hawakutubu, na rubanda ntibihana, hata na raia hawakutubu. Andasoma utuntu dukeyi. Hapa nitasoma kitu kidogo. Ila paje mbabwiye ukurasa huo ambao iranditse ngo, inaandikwa kwamba Mose yemeye ko Kora, Datani na Abiramu batambira. Musa alikubali Datani na Abiramu na Kora watangulie wengine kufa. Ngo babagabo bahagazaho bitegeye bari kureba. Wale wanaume wakiwa wanatazama vile mambo yanaendelea. Ngo kwari ukugira ngo hari yenda bongere bahabwa amahirwe yo kwihana. Ilikuwa kuwapatia fursa ya kutubu. Nuko bisoza batihanye, basi ikaisha bila wao kutubu. Noneho ngo hakurikiraho ikindi kintu, ilikafuata jambo lingine, ngo babagabo ngo bahavuye bivovota, hao wanaume wakatoka hapo na manunguniko. Ngo Imana ntibyayinezeza, umuriro wamanukura batwika. Mungu hakufurahi, alafu moto ukaja ukawachoma. Ako kanya barashya, hapo wakaungua. Rubanda bari kubireba, na raia wakiona. Ariko binasoza nabo batihanye, lakini ikaisha wakawa. Ndasoma intero rimwe, atasoma sentence moja. They returned on their tent that night, terrified but not repentant. Ngo mugoroba basubiye mu mahema yabo, jioni wakarudi kwenye hema zao. Ngo bahinze umushyitsi bafite ubwoba, wakiwa wametetemeka na oga. Ngo ariko batihanye, lakini hawakutubu. Iri jambo sinzi niba muryumvise. Hajui kwamba hili neno ngo batashye bagana mu mahema yabo, walirudi kwenye hema zao, bahinda umushyitsi bafite ubwoba, wakiwa wanatetemeka na oga. Ngo ariko batihanye, lakini bila toba. 17 kubara na
umurongo wa gatandatu fungu la 6. bukeye bwaho iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryitotombera Mose na Aroni riti mwisha abantu b'Uwiteka. Asubuhi wakanungunika wakasema mumeua watu wa Mungu. Iri jambo murikurikirane neza. Hili neno mlizingatie sana. Babonye urupfu rudasanzwe. Wameona kifo ambacho si cha kawaida. Isi kwasama ikabamira. Kwamba dunia ili wameza. Byakagombye kuba byarateye ubwoba bari abagabo. Ingewaletea hofu hawa wanaume. Batagize ubwoba umuriro yabasembe. Na bila kuwa na oga basi moto ukawateketea. Byakagombye kuba byarateye ubwoba rubanda. Hii ingewaletea oga. Rubanda koko ngubwoba barabugira. Na kweli wakawa na oga. Ariko ndibihana. Lakini hawakutubu. Ngejo mu gitondo barikusanya. Asubuhi yake wakajikusanya. Banaranga barongera basubiramo ngo na wakarudia maneno hayo wakasema mwisha abantu b'Uwiteka. Umewaua watu wa Mungu. Ndababaza. Nataka niwaulize. Mose yarisha abantu b'Uwiteka cyangwa yari yabishe? Musa alikuwa amewaua watu wa Mungu au ni Mungu ndiye alikuwa amewaua? Bari abantu ntabwo bari bazi kureba. Hawa watu hawakuwa na macho. Ikintu ndavuga kuri iyi ngingo, kitu ambacho nitaongea kwa kipengele hiki. Muri iyi minsi yacu ntabwo isizasama ngo ibamire. Kwa siku ya leo dunia haitawameza. Ndavuga ubutaka ngo busaduke. Sio ardhi udongo itawameza. Oya, icyo ntabwo kizabaho. Sio hivyo. Ariko hari ikizaba. Lakini kuna yale yatakayotendeka. Bazimbika mu mabi yasobanukira buri wese. Wataizingiza katika mabaya ambayo yataeleweka kwa kila mtu. Ndatanga ingero. Atatoa mfano. Mwigeze mubona abantu basaba idini imishyikirano? Je, mmewahi kuona watu wanaoomba dini umoja? Mutuze turakomeje. Sisi tutaendelea. Tukavura kabarogoye ariko twe turakomeje. Hata kama mvua inaendelea lakini hapa mwigeze mubona abantu basaba idini imishyikirano? Je, mliwahi kuona mahali kanisa linaomba dini maridhiano? Biriya ni ukuburagira isi yarabamize. Pale ni kumezwa na dunia. Uravuze ngo aba bantu ni dini. Wewe unaongea kwamba hawa watu ni dini. Iki kidini nani mishyikirano tuzagirana? Hii dini hatutakuwa na maridhiano na mapatano. Ubundi ngewe mvuye nabo ninapokutana na wao cyangwa iyo mbonye aho mbagira inama nkandi, ninapoona pata fursa ya kuwashauri, ndababwira ngo mwijya murahubuka kuvuga, musirupuke maneno. Ijambo niko kakarenza impinga karukihamagara. Ni kwamba neno linaporuka mlima haweze kuridhisha. Baringinga, wao wanasihi, arahenda wanasihi kabisa. Nyamu ni mishyikirano. Anasema maridhiano. Ejo bundi turi gukora kuri radio Ngungu, tulipokuwa kwenye radio ya Ngungu, habajije muvandimwe umwe wayobye, tuliuliza ndugu mmoja aliyepotea. Yaraherutse kuvugira kuri radio ngo turi abakobwa ba Babuloni. Yeye alikuwa amezungumza kwenye radio kwamba sisi ni msichana wa Babeli. Turangije turamubwira tuti kuri kuduhenda kuza mu bumwe. Mbona unatusihi twende kwenye umoja? Waratwise abakobwa ba Babuloni. Tunasema kwamba sisi ni wasichana wa Babeli. Uyu munsi twavire mu madini, mu baporoso, mu Gatolika, mu Badive, tutahenda henzo umwe. Tangu tulipotoka kwenye dini zote mbona hatukuwasihi umoja? Wasomye ko abakobwa ba Babuloni bagirana ubumwe n'itorero ry'Imana. Ulisoma wapi kwamba wasichana wa Babeli wanakuwa na muungano na umoja na kanisa? Yabuze igisubizo. Alikosa jibu. Turamubaza tutese none, tukamuuliza, ubwo mwaduteguriye niba buri Mushaki, mbona mmetuandalia umoja Mushaki? Abaporoso, Abangirikani, Abamwungu mwema mbo mwabateganirije ryari? Protestanti na Anglikani mumewaandalia kikao gani? Arongera arahubuka. Sasa akarupuka ngo muri iyi minsi iri imbere turi kubitegura. Akasema siku zijazo tunaandaa. Koko bazabikora? Kwa kweli watafanya. Iyo abantu bagezaho uri kumva bari guhuzagurika, unapoona watu wanakurupuka, nta kundi si ibamira nuko ndiko kumezwa na ibinyoma biragwira ngo 120. Watu wakaendelea na uongo, ng'ombe 120. Inkuru zizwi n'abapagani ko atari ukuri. Hata na wapagani wanajua kwamba hili si kweli. Mwagiye mwumva mu materaniro bakoze hirya no hino, umesikia kwenye mikutano yao hapa na pale. Umuntu w'umusaza undusha imyaka 10, mtu mwenye kuwa na miaka zaidi yake kama 10, kugira ngo beshe bari kure nk'aba bari kuturebera kure, ili adanganye walio mbali, babaje batese barunaka barahari,
wanapouliza na kujiuliza je wakana fulani wapo ati ndikureba nzungu hano imbere yanjye anamutazama nzungu ati ndabona abandi na nta kirutimana na wengine ati muraho basaza anasema mjamboni wa wazee agakora ibyo bita mayigizo ngo yumvisha bari kure ko natwe duhari anafanya kama teatre ili watu waone kwamba wako hapo akabanga wa mwana wiba nyina akahisha mu mwenda anakuwa kama mtoto naye huibia mama yake alafu anaficha kwenye nguo yake. Mwaje mwumva mu biterane za ngungu na handi mmesikia kwenye mikutano yao ngungu na kuingia umuntu bemera w'intumwa navuga ngo yigihangangi wabo mtu wanayemkubali kama mjumbe maarufu huko kwa ngo mbaza ni inkuru nziza anasema ninawaletea habari nzuri ngo ndege yamaze kwihana ndege yametubu kwetu ngo yemeye ivugo ngo yanze ivugurura amekataa uhuisho ariko besha ndabesha nikibeseka anayedanganya hata adanganya urabesha azosikika urabesha shaka ukuntu yabigohora nyine ngo bizamenyekane binatinze basi anaweza hata kudanganya litakaloeleweka zamani. Mwumvise ngo Kongo ngo nta n'amatorero 10 bagira kusema kwamba Kongo hakuna makanisa hata kanisa moja walisema ni wapi yavuze ngo nta matorero 10 ngo ngungu abo ndabizana 30 bahagira akasema kwamba Kongo hakuna makanisa hata 10 na ngungu kwenyewe hawana washiriki zaidi ya 13. Ibi byaha n'abanywi itabi batakora dhambi ambazo hata wavutaji wa sigara hawezi wakafanya ni kwisi bamira huko ndiko kumezwa na dunia ariko abantu barabirebye baracyakomeje bado wanaendelea. Umuvandimwe umwe nawe wayobye ndugu aliyepotea naye ndi hariya ingungu ejo bundi ilipokuwa hapo ngungu mu byigisho byinshi bavuze bisa no kuntuka mafundisho mengi yanayofanana kunitusi yaravuze ati na wao ndushinzwe ubuki yaje akasema hata yule anayehusika na athari amekuja undi rwose ngo ni n'umukuru w'itoro niko numvise mwingine nikasikia hata ni mzee wa kanisa afata telefone akachukua simu ahamagara kuri radio akaita kwenye radio ngo nakiritimana ngo namwonye ari kurunguruka muri butike ngo nimemuona ngo nakiritimana akitazama kwenye duka bafite akuma gapima ubuki ngo ari gupima ubuki ngo akiwa na chombo cha kupima athari humo abo basengana nibo bamubwiye ngo wakabije wenzake wanaoshiriki pamoja wakamwambia iyo umuntu atagitinya kubeshya mtu asipoogopa kusema uongo ni kwisibamira uko ni kumezwa na dunia ubwo si cyo cyuma gipima ubuki ndanakizi je hata wewe na nkabanyizi basi hata ile chuma ya kupima athari hata kuijua siijui tujya turamukanya ariko sindabimubaza huwa tunasalimiana lakini sijamuuliza iyo duhuye mbona afite ubwoba bwinshi n'igihunga tunapokutana namuona akiwa na hoga nabanza tuzi hebu atulie kwanza. Ikindi ndavuga lingine ambalo wataongea basi mu Rwanda bagira banki yitwa Unguka wanasema kwamba Rwanda wana benki inayoitwa Unguka faidika abanyabinyoma rero bujya baratandukanye waongo wako tofauti ababizi kwicyari kinyoma kimeze nko kwituma mu gisambu wanaojua kwamba huo ni uongo kama kujisaidia hadharani baravuze bati icyo kizadufata muhindure wanasema hiyo itatushika kabisa ahubwo ni konti mseme kwamba ni konti ya Unguka baje muri deba wanapoenda kwenye debate bakerekana border ya population wanaleta hiyo stakabazi au bordero ya banki population ibyo byose ni isi y'abamize hiyo yote ni kumezwa na kubeshya ibinyoma bimeze nk'iby'abashumba kera nabo kudanganya kama yale ya undaje mu murimo Uganda wengine akaenda Uganda kwenye kazi arangije kuri audio n'akanwa ke akatumia sauti yake kwenye simu audio aravuga ngo bene data bo muri iri tsinda akasema kwamba ndugu wanaokubali uhuisho na matengenezo ngo baure mu Buganda ngo baramubwira ngo turagukorera kandi wakakutana Uganda akasema walimwambia watamtendea jambo bamwe mu baravuze nta nubwo bari no mu murimo mu Buganda wale waliowatamka awamu hiyo hawakuwa Uganda ngo ngira ngo turakiranira muri Biblia ubwo ndi gusubira muri audio sasa ananukuu akasema nikazania kwamba tutashindania kwenye Biblia ngo ngiye kubona ngo mbona ngo umutwe wanjye ngo wabaye w'ingurube ngo nawe ureba inyuma alafu baadaye nikaona kichwa changu kimegeuka kuwa nguruwe nayo inaotazama nyuma abimara ni minsi 10 niko yavuze eti akabaki hivyo muda wa siku 10 ava mu bitaraja mu bindi ngo agira 4 eti akatoka hospitali hadi nyingine ikawa 4 nyuma y'iminsi 10 akira ngo umutwe wabaye ingurube nawe ureba inyuma akawa amepata nafuu lakini kichwa chake kikiangalia nyuma isi yateye imbere
katika dunia yenye utandawazi baburi foto wakakosa picha. abaganga ko kabaye gashya bagafotora. Mbona madaktari wao wanapiga picha kila siku? Twari kubisanga no kuri internet nubwo atari kubikora. Mbona tungeikuta hata kwenye internet? Niba abamwokeje igitutu, kama ni labda ni wale ambao walimfuatilia, arangije aravuga ngo yongera akora indi wodi akwereka kwisimira abantu, akafanya ya pili. Huko ni kumezwa na dunia. Nuko ati bene data abantu bari kumbeshyera, eti watu wanaonisingizia bareka amazimwe waache kusengenya. nawe navuze ngo yarandoze, ni sikusema aliye niroga. ayo ni amazimwe. Akasema hizo ni tetesi. iyo ni isi iri kubamira. Hiyo ni dunia. Mwumvise umusaza, umesikia mzee ushaje cyane, ambaye ni mzee kabisa, ari kuvuga ngo nzungu, akasema kwamba nzungu yaraye mu nama ngo kwa Nsabimana igoma, eti amelala kwenye kikao kwa Nsabimana, ngo bakora inama ngo yuko bari burwane, eti wakafanya ushauri vile watapigana, ngo bafite abarwanyi ngo nk'aba bo mu biyaga bigari, eti walikuwa na makundi ya wapiganaji. Nuko avuga byinshi, akazungumza mengi, ngo kuko nzungu yatangije akarengane muri Goma. Eti hivi ndivyo nzungu ameanzisha mateso. Ngo bakubise abantu, eti walikuwa na chapa watu, ngo bamwe babajyana mu bitaro, wengine wakawapeleka hospitali, ngo bari kubavura, wanasema kwamba wanatibiwa huko. Ako kanya atamaze n'iminota 2, yaani hapo kabla dakika 2 hazijafika, akongera ngo nge sinagiye ndarwaye, akasema mimi muri hapo niko mgonjwa. ngo abavuye nibo baje kunsura, eti wanaotoka huko ndio wamenikuta hospitali. Wowe ngomere ni ungezeho mbere, anasema yule ambaye amejeruhiwa amenikuta hapo. Iyo ubwenge bwo kubeshya nabwo wanabuze, nuko isimira abantu. Hata akili za kudanganya zinapojichanganya huko ni kumezwa na dunia. Wagiyeyo wewe kukwenda huko. Umuntu ni ngomera ari mu bitaro, wengine ni amejeruhiwa huko. Ingomera ni igusuye mbere, alafu ndiye amekufikia. Yewe mwisira bamira, huko ni kumezwa na dunia. Ariko ibyo byarabaye, hayo yalifanyika. Abakuru 250 bakomeza kubamo, wale wakuu 250 wakaendelea kuwa ndani. Ibyo byarabaye, yalitendeka. Rwanda biruka bagize ubwoba ariko batihanye, kaenda naoga bila kutubu. Birangije kugeza ubwo ubuhanuzi bwasohoye, mpaka unabii ulitimia. Uretse Yesu na Kalebu, Kasoro Yesu na Kalebu, abo bose bashiriye mu butayu, wote walikufia jangwa. Mbese ndibikwiye ko ibyakora tubimenya? Je, sinatubiti mambo ya Kora pia? Icyanyuma la mwisho nuko ibyakora none biriho. Mambo ya Kora yapo. 404 katika ukurasa wa 400 haranditswe ngo, imeandikwa ibanga ry'ibyakora, siri ya mambo ya Kora rishingiye ku kwanga gucyahwa. Kiini chake ni kukataa karipio. 405 ukurasa wa 405. Onda hasoma atasoma kuko nshigaje utugingo 2, maana anabakiza vipengele viwili. 405 405 Kiingereza. Hara ya magambo avuze ngo, maneno yanayofuata: every advance made by those who God has called to lead in his work has existing suspicion. Buri ntambwe yose yiterambere yagira aterwa nayo Imana yahamagariye umurimo wayo. Kila hatua iliyopigwa na wale walioitiwa kazi ya Mungu, aliyowaitia kazi yake, yagiye irabyara urwikekwe, ilienda ikizaa kushukiwa. Every act has been misrepresented by the jealous and the fault finding. Buri gikorwa cyose ab'Imana bagiye barakora, kila tendo lililotendwa na watu wa Mungu cyagiye kiragoye ko kigasobanurwa nabi, ikiwa ikipindishwa na kutafsiriwa visivyo. Ibyo bigakorwa n'abanyeshyari, na hiyo ilifanywa na watu wenye wivu n'abashaka amakosa ku bandi, na wale watafutaji wa makosa. Thus it was in the time of Luther, of the Wesleys and other reformers. Nuko byari bimeze mu gihe cya Baruteri, ndivyo iliyokuwa wakati wa Martin Luther. Nuko byari bimeze mu gihe cya Wesley, wakati wa Wesley, na nuko byabaye no mu gihe cy'abagorozi bandi babandi, wakati wa wana matengenezo waliotangulia. Thus it is today. Na niko bimeze no mu gihe cya. Hivyo ilivyo wakati wetu. Mbese birakwiye ko twicara ubuhanuzi tutabuzi? Je,
iwe kwamba tunaendelea bila kufahamu mambo haya. abari kutwumvira hafi na kure kufuatilia wakiwa mbali au karibu, ndabinginze na wasihi nibongere basubize ubwenge ku gihe, warudishe akili kwenye kiwango chake kizuri, nibarebe ko ibi bintu byabaye atari ugusohora kw'ibyakora, wachunguze vizuri kwamba yaliyotendeka sio utimilifu wa unabii wa Kora. kandi namwe muraha Na nyinyi mlioko hapa muhagarare neza, ibyabaye intwaro za Kora ngira ngo mwabyumvise, mulisikia silaha za Kora. ngaho twimukire ku ngingo ya kabiri. Hebu twende kwenye kipengele cha pili, tutari butindeho, ambapo hatutakawia sana. nundi witwa Sanibalati. Ni mwingine ambaye anaitwa Sanibalati. Uyu Sanibalati nawe Sanibalati huyu ndabaha amasomo ntari butindeho kugira ngo ducungure igihe, atawapatia mafungu ambayo hatutakawia kwayo ili tukomboe muda. nabwo n'ubuhanuzi bubi Ni unabii mbaya. mu gitabo cya Nehemiya, Katika kitabu cha Nehemia igice ni icya 3, sura ni ya 3. reka dusome uyu murongo wonyine. Tutasoma fungu hili, ni igice cya 4 samahani, ni sura ya 4 kane rimwe mu zindi Bibiliya 3, 3 na 3. Bukeye Sanibalati yumvise ko twubaka inkike, ararakara, agira umujinya mwinshi, acyurira Abayuda, avugira imbere ya bene se n'imbere y'ingabo z'i Samariya ati, ziriya mbwa z'Abayuda ziragira ibiki? Mbese bariyubakira igihome cyangwa se baratamba igitambo? Barenda kubaka ngo buzurizeho, bagiye gutabura amabuye bayakuye mu byavu by'ibishingwe kandi yarahiye. Avuga byinshi, ariko ijambo ritebwa nugavuze ngo nibyo bubaka ibyo ngo ingunzu nibyurira bizariduka. Lakini ikawa Sanibalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akazihaki Wayahudi, akanena mbele ya ndugu zake na ndugu za jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza kazi katika siku moja? Je, watakayefufua mawe katika chungu hizi za vifusi hayo yatateketezwa na moto? Mwabyumvise bya Sanibalati? Nimesikia mambo ya Sanibalati. Kubatazi iki gitekerezo ni Nehemiya atashye. Kwa wale wasiojua historia hii, ni Nehemia aliporudi. Yaragiye kubaka Yerusalemu ngo yongere ibeho. Alikuwa kikarabati Yerusalemu ili iishi tena. Ariko ahayizungurutse hari abanzi benshi badashaka kwifuriza ibyiza Isirayeli. Lakini ilikuwa imezungukwa na maadui ambao hawatakii mema Israeli. Aba nibo barimo Sanibalati. Akiwemo Sanibalati. Arangije ngo ararakara. Yeye akaghadhabika sana. Arangije agira umujinya. Akaingiwa na uchungu. Mbese murabyumvise? Je, mumesikia? Ararakaye, yeye ameghadhabika, agize umujinya, akawa na uchungu. Mbese ibyiza by'Isirayeli biramubabaje, mazuri ya Israeli yakamkasirisha. Ubuhanuzi bufitanye isano. Ni kwamba uhusiano wa kiunabii uko hapa. Tumaze gusoma makurambere n'abahanuzi, tumesoma kwenye kitabu cha Biblia ngo buri ntambwe yose twagiye turatera, hatua yote iliyopigwa yagiye iratera urwikekwe, ilikuwa inaleta mambo ya kushukia, ngo bigakorwa n'abanyeshyari, ilikuwa ikifanywa na watu wenye wivu. Niryo ryari riri guhegenyura Sanibalati, na wivu ndio ulikuwa umeingia kwa Sanibalati, ngo n'abahimba amakosa ku bandi, na wale wanaobuni makosa. Turamutse dufite umwanya ibi twabibibutsa, tungekuwa na muda tungewakumbusha haya. Ubwanditsi bubaye habaye induru, uandishi ulipokuja kelele zikaja. Guhugura abasore iyo ni via, ukifundisha vijana wanasema hiyo ni pathfinder. Wahugura ababyeyi ngo ni mifemu. Ukifundisha wakina mama wanasema pana hiyo ni dini. Wajyana intumwa ku ruhande nka kuriya ngo ni teolojia. Ukienda kufundisha mitume wanasema ni teolojia. Akandikwa agatabo ngo ni imprimori. Ukiandika kitabu wanasema ni imprimeri. Ngo kandi nawe ujigira adafite stati, na hakuna anayekuwa nayo bila kuwa na usajili. Izo nzoza rose ntabaze akazihamya nk'ukuri, na maono yake njozi zake anazifundisha. Ibyo bita ingorane twagize kuri buri ntambwe y'iterambere. Shida tumeikuwa nayo kwa kila hatua ya maendeleo. Umwuka nk'uwa Sanibalati rero, roho kama ya Sanibalati, wagize umujinya ubwo umurimo w'Imana wari gutera imbere. Alikuwa na ghadhabu nyingi kazi iliposonga. Kandi ibitabo biratubwira ngo, na vitabu vinatuambia uko umurimo utera imbere, kazi inapozidi kusonga, n'abawukora baterana imbere nawo, na wanaoifanya nao huwa na maendeleo. Nabo mu by'umwuka ubumenyi n'inararibonye barakura. Ni kwamba katika mambo ya kiroho
katika mambo ya kuelewa wanasonga mbele. utawukora Yule asiyefanya hiyo kazi uramusiga n'agaciro ke kagasigara. kazi ya Mungu inamuacha naye sasa anaachwa nyuma. Ibyo nibyo byakomotsweho n'ishyari rya Sanibalati. Hii ilikuwa kiini cha wivu wa Sanibalati. Nehemiya 6 Nehemiya sura ya 6 haranditse ngo bukeye babwira Sanibalati na Tobiya na Geshemu umwarabu n'abandi banze bacu yuko nubatse inkike kandi ko nta cyo gisigaye kuri yo nubwo nari narakinga inzugi ku marembo. Nuko Sanibalati na Geshemu barantumira ngo nze duhure mu kirorero kimwe mu byo mu gisiza cya Ono, ariko bashakaga kungirira nabi. Nanjye mbatumaho intumwa ndababwira ndi ndakora umurimo ukomeye, sinashobora kumanuka, nta mpamvu yo kwica umurimo ngo manuke masange. Bantumaho bacyo kane, nanjye mbasubiza ndyo. Waswahili wanasoma wenyewe. Babandi bababajwe n'umurimo, wale ambao walikuwa wameghadhabishwa babonye yikomereje, walipoona anaendelea na kazi barangije bamutumaho, alafu wakamuita nganda babaza nka mwarimu kuko ndikerekeza kuginga isoza. Anataka awaulize kama mwalimu, kwari kumukunda? Je, ilikuwa kumpenda? Nugukunda uriya murimo? Je, ni kupenda kazi? Abajya bumva makuru ku maradiyo mu ntambara ziba mu bihugu, wanaosikiliza habari za tetesi za mambo ya vita kwenye radio, njya mbyumva nanjye ku maradiyo kumva imirwano ishyushye. Huwa ninasikia kwenye radio mapigano yakiwa yanachacha. Uri kumva ari gutsindwa kaka imishyikirano. Yule ambaye anasikia anashindwa anaomba maridhiano, ariko atihanye, lakini sio kwamba ametubu. Iryo jambo muryumve neza. Hii mlisikie vizuri. Atanayamanitse, sio kwamba ameweka mikono juu, ngo ahubwo babe bararangara ili wazubaye ategura ibitero simusiga, yani aandae vitisho vikubwa sana, mashambulizi makali. Ni icyo Sanibalati yaragiye gukora umurimo w'Imana. Hiki ndicho Sanibalati alikuwa anafanya. Wamumanure, amutoe kwenye kazi, abamuhugije, azubaye, abamuherekeje baje, wale ambao wamemsindikiza, abajyanama baje, wale wa mashauri waje, yishiri nyuma gabi bitera bavuze kuba afite kando aweke mashambulizi. Icyo Sanibalati yaragiye gukora. Ndilo Sanibalati alifanya. Kubatazi ubuhanuzi bwa Sanibalati, wale ambao hawajui unabii wa Sanibalati, aho basohoreye mahali ulitimilia ni ku Mushaki. Ni hapo Mushaki. Ubwo tukubwira ubuhanuzi bw'azanuriwe, tunawaambia unabii mbaya uliotabiriwa juu yetu. Mushaki. Konferanse y'iki? Anasema ni conference ya umoja. Ngewe ibyanditswe hari igihe mbisoma nkaseka. Kuna yale ninayosoma kwenye maandiko ninacheka. Ndashekejwe n'ikindi, bila kucheka kwa ajili ya lingine, ahubwo kubona neza akantu kaje kakagwamo nk'uko byanditse. Yaani kuona unabii unatimia na kuanguka kwenye topu kabisa. Igitabo cy'abami n'abahanuzi, katika kitabu cha wafalme na manabii, icyigisho cya 55, ni somo la 55. Ndasoma mu ijambo rimwe gusa, atasoma neno moja tu riraho icyo cyigisho gihereye. Mahali somo linaanzia, byose ntabwo ndabisoma, hata soma yote, ariko ndasoma ijambo rivuze ni ibya Sanibalati. Wanaongea juu ya Sanibalati. Sanibalati and his confederates, they did not make open war upon the Jews. We n'abagenzi be, Sanibalati na wenzake, ntabwo bahangaye kugaba igitero rugaragazi ku Bayuda, hawakuleta mashambulizi ya kuonekana kwa Wayahudi. But with increasing mercy, they continued their secret effort to discourage, perplex and injure them. Ariko bakoresheje ubucakura bugenda bwiyongeranya, lakini wakatumia hila inayojiongezea, bakomeje gukorera imigambi yabo mu ibanga, waliendelea kufanya mipango yao kwenye siri kugira ngo bace intege, ili wadhoofishe kandi bangize abubatsi cyangwa gukora umurimo w'Imana, alafu waharibu kazi yao. Ubucakura bugenda bugenza uti bwiyongera, ambazo inajiongeza. Mama delegation ya Bukavu anasema commission ya Bukavu nawe yadanangiye, kuna wale wamefunga mama rwandiko ruvuye Butembo, anasema barua imetoka Grano, urwa Lubumbashi, ya kutoka Lubumbashi, urwa Buraya, kutoka Buraya, urwa hehe, ya wapi. Ntabwo narinzi ko ziranzandiko zo muri Bibiliya zizaza muri twebwe. Mimi sikuwa ninajua kwamba hizo barua za kwenye Biblia hata kwetu zitakuja. Muri uyu mwaka inzandiko ziranditswe. Katika mwaka huu barua zimeandikwa. Urwandiko, anasema barua. Urwandiko, anasema barua imekuja. Ariko icyo Sanibalati yakoze, lakini kile Sanibalati alichokifanya, yari afite indimi ebyiri. Yeye alikuwa na lugha mbili. Hana akavuga ibi,
hapa anasema hana kavuga ibindi. hapa anazungumza ringi. Urwandiko rw'Iburaya rwa Feniyasi Anasema barua kutoka kwa Feniyasi Ulaya. deba ziweze hagaze. Anasema mihadhara isimame. Urwa Granoro Ile ya Granoro. conference deba. Anasema kuwe conference deba. Izo ndimi ebyiri Ni lugha mbili. kuzitaba cyese udafite icyo gukora. Kwenda huko labda kama hauna kazi. Noneho reka ndaruke hepfo. Chini inasema Pretending to desire a compromise of the opposing parties, bita nuko bumvaga ngo bifuza kugirana imishyikirano n'uruhande bahanganye, kwa sababu walitamani kuwa na maridhiano na wale wanaopambana. uruhande bagenje ute bahanganye, pande pinzani. They sought a conference with Nehemiah. Bateguye conference bahuriramo na Nehemiya, wakaandaa conference ya kukutana na Nehemiya, and invited him to meet them in the village of the plain of Ono. Baramurarika wakaalika Nehemiya baze bahuriye mu kibaya mu kibaya cya Ono. nibo bashyizeho naho guhurira. Ibi mu byumve neza ndabisubiramo. Hebu fuatilia haya. Ariko abazi ijambo conference wanaojua hili neno conference na abantu bahuriraho, tugerekeje twavuga ngo inyana n'ibiziriko niko bajya babivuga. yani ni kukutana wote Wagisangani yaje, kutoka mbali, wa Bakongo yaje, kutoka Lubumbashi, mbese uwashoboye wese yagenje ute yahageze. Amekuja. Ndababaza, nataka niwaulize, iyo yategurwa n'umuntu umwe? Je, inaweza kupangwa na mtu mmoja? Sanibarati yeye yateguye conference, yeye aliandaa conference. Sanibarati yateguye ahirabera, akaandaa mahali itafanyika. Sanibarati yararitse abayizamo. Yeye ndiye alialika. Urumva ko Sanibarati, unasikia kwamba huyu Sanibarati ni wao agombaga kuba afite n'ibiri bwirwe mu conference, ndiye angekuwa na mambo ya kujifunza hapa. Sanibarati arangirije ku Mushaki. Sanibarati amemalizia. Ndio wale wateguye conference. Yeye ndiye alikuwa ameandaa. Indimi ebyiri, lugha mbili. Iyo bose bakwije mu baturage twara bipanganye. Wakatafanya habari kwamba sisi tumepatana. Icyo cyonyine udashyize cya kabiri, hii yenyewe bila kuweka ya pili cyatumutajyayo, inaweza kukufanya usiende. Ngibyo byabereye ku Mushaki. Haya ndiyo yalifanyika Mushaki. Nabyo kwari ugusohora kubahanuzi. Hii ni utimilifu wa kubera ko nagambiriye gutinda. Hana mpango. Mu gitabo cy'ubutumwa bwatanzwe ubuzingo wa mbere, katika kitabu cha ujumbe uliochaguliwa kitabu cha kwanza, ako twongera mu gato uko turi kuri radio, analoongezea kwa sababu tuko kwenye radio, nuko kugira ngo bibonera abayoboke kandi bemeza abantu kujyo ku Mushaki bizaba koko, ili wakubalishe watu kabisa kama mambo ya Mushaki yatafanyika. Bababwiye ngo twasinyanye conference iyo ku Mushaki ngo turi muri Grand Nord. Wakasema kwamba tulisaini makubaliano ya hiyo conference tukiwa Grand Nord. Ngo twarayisinye turi Grand Nord ngo none twayanze. Wakasema kwamba tulisaini na tumeikataa. Ariko nukubesha, lakini ni uongo mtupu. Na twigeze dusinyanira, hakuna mahali tuiweka sikio. Chokora deba yo twarayikoranye iminsi 2 Butembo. Isipokuwa mhadhara tuliufanya siku 2 Butembo. Ariko gusinya ngo tuzaza ku Mushaki ni kinyoma, lakini kusema kwamba tutaenda Mushaki ni uongo. Kinyoma ni uongo. Nuwakizeye kimuvemo, na yule aliyeamini nuwakivuze yihane, na aliyesema uongo huo atubu. Atari ibyo azanayo masinyano urwo rupapuro. Kama si hivyo alete hayo makubaliano. Ngao ikibi cya Sanibarati. Sasa ubaya wa Sanibarati, kubera ko dufite abantu bigirira impuhwe, kwa sababu tuna watu wanaojihurumia, abakecuru bikundira amahoro, wale wa Kongo wanaotafuta amani. Inzira karengane zagotewe iyo zitwikumburiye, watu waliofunikwa huko ambao wanatutamani. Nao wale wabura bati ndimureba ko abana ari abagome. Sema wale watu ni waasi kabisa. Ababitegura bazi icyo bashaka, wale wanaoandaa wao lengo ni kubomoa. Ariko bakabwira bo bagize udukoresho ngo murebe babagome. Lakini wanawaambia watu usikia, ona hao wamekataa. Feniyasi wateguye iriya gahunda, Feniyasi aliyeandaa programu hiyo. Ahaba mu Buraya n'umurakari. Mahali anapoishi Ulaya ni mzuri. Igice cye giterano kwe ni kwamba kulikuwa na mpasuko huko Ulaya,
sehemu yake inaabudia kivyake, n'itorero ry'Imana riterana ukwaryo, kanisa la Mungu Ulaya liko kivyao. twagiranye deba, Tulifanya muhadhara na wao. abagirana deba rero nta mishyikirano ibikiri, Kwamba watu wakiwa na muhadhara ni kwamba hakuna maridhiano. kwijijisha rero Kule kujifanya ni igitero gishya cyo kugwabiza umurimo w'Imana. ilikuwa silaha nyingine ya kupinga kazi. Ikindi kandi Vingine ubwo si cyo twavuze, twarabeshye, kile tulichokisema mnaona ni uongo. ubwo yitago hagati se ari hagati, Je, mbona alisema yeye ni katikati? Kweli yuko katikati. umuntu ararega ngamunyumve, nibwo nabibona nubwo ntaramye. Yani, hata kama sina miaka mingi nimeiona mara ya kwanza. Umuntu yarareze, Mtu alistaki, ashaka uwaregera, akatafuta mtu wa kushtakia, ariregera, yeye akajishtakia, aragenda ajya mu rubanza, yeye akaingia kwenye kesi uwarega adahari, na yule mshtaki hayupo, araburana, yeye akasamba, ari kwiburanira imbere, akiwa anajisambia yeye aca n'urubanza, na yeye akaamua kesi batsinzwe bidasubirwaho, na kusoma kwamba wameshindwa. umupapa arikirigita agaseka. Ibyo mwigeze mubibona? Kweli hayo mliwahi kuyaona? N'abapagani banywa agasusu, Hata hawa wapagani ambao ni waezi ntabwo ibyo babikora, hawawezi wakafanya. ngaho kino gitabo 205, Ukurasa wa 205, nos membres d'église aperçoivent des divergences d'opinion parmi les dirigeants. Ni 175 mu Cyongereza. ndio kwenye Kiingereza ni 175. ngo abizera b'itorero ryacu, Waumini wa makanisa yetu ngo barabutswe ko hariho kutumvikana mu bayobozi, wameona kwamba kuna kutokusikilizana kwenye viongozi, nabo bishora muri izo ntambara ku ngingo zisiganirwa, nao wakaingia kwenye mashindano hayo kwa vipengele hivyo. le Christ demande l'unité, Kristo aradusaba ubumwe, Kristo anaomba umoja, il ne nous demande pas de réaliser l'unité dans le mal, lakini hatuombe umoja katika maovu, ariko ntadusaba guhuriza ubumwe bwacu mu kibi, lakini hatuombe umoja katika maovu. icyo dusaba kuri bari abantu nabo babyumve, Wasikie kabisa tunachoomba kwao, ibyaha bakoze nabo bazi, dhambi walizozitenda na wanazozijua, n'ibizwi n'abapagani, na vinavyojulikana kwa wapagani, ibyabereye ahabona no ku maradiyo no mu nzira, tendeka kwenye redio, njiani na kwenye mikutano, guca ibice mu matorero iyo byahereye hose nk'uko mwabyumvise mu makuru, ukawa makanisa mahali ilianzia kama mlivyosikia kwenye taarifa. basabwa kimwe gusa, Wanadaiwa jambo moja, ubumwe bukaba bubonetse, na umoja utakuwa ni umepatikana, ukwihana, ni kutubu. icyo cyonyine. Hiyo moja, kandi waba intwari, na yule ambaye ni hodari, reka mbabwire, nataka niwaambie, mu bintu byananiye umuntu ugendera ku ijambo ry'Imana, kile kilichoshinda mtu anayetembelea juu ya maandiko, nta kindi. Iyo umuntu avuze ngo mbabarire, abakuziritse ni nko gufata akaboha abakurangije. Mtu akisema warenzaho iki? Amekumaliza kabisa. Warenzaho iki? Unaweza kusema tena nini? Ariko iyo atari yihana, lakini kabla hajatubu, ikibazo aba ari kibisi. Ni kusema kwamba jambo huwa bado liko pale. Imana irashaka ko tugira ubumwe. Mungu anataka umoja. Na nigisa nabwo, na umoja ni mzuri sana. N'ubwangavu umwe, na mtu anayekataa umoja alaaniwe. Ariko havumwe n'ushakira ubumwe mu kibi. Lakini alaaniwe pia anayetafuta umoja katika mabaya. Ntabwo amakosa yakozwe azasubira. Ni kwamba makosa yaliyofanyika hayatarudiwa. Ni twebwe turegwa ku ruguma rw'ubwoko bw'Imana twarwomeye turuca hejuru. Sisi tunaoshitakiwa ya kwamba kidonda cha taifa la Mungu tumepita kijuujuu. Hepfo baranditse ngo, chini imeandikwa kwamba Imana yo mu ijuru yashyize umurongo ugaragara kandi ushikamye. Mungu wa mbinguni ameweka mstari unaogawanya na unaoonekana, utandukanye byera n'ibiboneye, unaotenganisha mema na mabaya, ibyiza bikungahaza na mazuri ambayo yanaweka juu, n'inyigisho z'ibinyoma ziyobora abantu mu kibi, na mafundisho ya uongo yanayoongoza watu kwa mabaya. umva abo bashaka ubumwe, hebu sikiza wanaotaka umoja. mpamya ko intumwa z'amatorero wabo zitakemewe. Mimi najua ya kwamba kule kwao wajumbe wa makanisa hawakubaliki. Kuri YouTube mberutse kubona baradukiye imihigo. Nimeona kwa YouTube wameanza kupinga naziri. Abo bashaka ubumwe, wale wanaotafuta umoja, nibo barwanije ijambo ivugurura, wamepinga neno uhuisho. ubu baje mu giterane cy'ubumwe, wamekuja kwenye mkutano wa umoja, bahetse ibitabo bagoretse,
wakiwa na mzigo wa vitabu walivyoondoa uhuisho kara birari ya majoro na tulikuwa tulipoteza usingizi kwa ajili ya ubwo bumwe mwabwumvise mumesikia huo umoja donc nukuba ugenza yani kwa zubaza ariko ibitero bigiteko lakini wao wakiandaa mashambulizi dushima Imana natwe yabitumenyesheje nasi tushukuru Mungu kwa sababu ngo Nehemiya amurikiwe n'umwuka w'Imana Nehemiya akiongozwa na roho wa Mungu arabwirwa ngo ntujyeyo akaambiwa na Mungu kwamba ariko ubwo bumwe mwabwumvise mumesikia huo umoja ubwo so wabuzanye yari hakaniye je yule aliyeleta kweli yani amekana niyapfa kubikora naho akahagera labda angejaribu hata haje hata hapa byari kongereza guhungabanya bamwe wengine labda yumbayumbisha ngiyi impamvu iri nomere pese erempentance par leur vrai nom Imana ihamagara icyaha no kutihana mu izina ryabyo bwite. Mungu huita dhambi na kutotubu katika jina lake kamili. Imana ntisigiriza ibibi bitihanwe. Mungu harainishi mabaya ambayo wenyeji hawajatubu. J'exprime frère définir sur une base vraiment scripturale. Ndahenda bene data na wasihi ndugu zangu, niba mushaka n'ubumwe, hata kama mnataka umoja, muzahurize ku bumwe buhamywa n'ibyanditswe byera, mukutanishe kwenye umoja unaolingana na maandiko. Mushaki ndayirangije ni kwamba Mushaki nimeirangije, nabwo n'ubuhanuzi bwari bwaradutambitswe imbere, unabii ambao ulikuwa umeingia mbele zetu. Dushima Imana ko tubutambutse mw'amahoro. Tunashukuru Mungu kwa sababu tumevuka salama. Soreze ku kandi kantu. Sasa namalizia kwenye kipindi kumvise audio kwa wale waliosikia audio bari kuvuga ko dutsinzwe ngo bidasubirwaho, walisema kwamba tumeshindwa kabisa katakata, batwise kora. Wao walisema kwamba sisi ndio kora. Ubwo se none niba ari kora, sasa kama ni kora, ubwo Mose ninde? Sasa Musa ni nani? Ni Feniyasi. Sasa ni Feniyasi. Ubwo namwe muvyibaza. Sasa nyinyi jiulizeni. None se Mose, sasa Musa ahanganye na bakora, alipopambana na Kora, yari hagati yaje guhuza impande ebyiri, alikuwa katikati zari ebyiri zo zihanganye, atahereye kuri rumwe. Sasa alikuwa katikati, alafu akarudi akiwa ameenda upande mmoja. Wakwambikaga shati wambaraga ufite imyaka 2 ntabwo kagukwiye. Anayeweza kukuvika shati ya miaka ukiwa na miaka 2 leo ikirudisha haiwezi kukutoa. Kujiita Mose, sasa kujiita Musa ulisenia ukiwa senior, ili sindu kajiita Kora, na kundi hili unaliita Kora. Ubwo bantu muzongera mubwige neza, ujifunze huo unabii, haiwezi kukutoa. Bari gusoza uwo mwanzuro, walipohitimisha baravuga bati, wakasema kwamba ufite byakozwe n'intumwa k'agatabo gato k'icyongereza kame, aliye na kitabu barasoza bati ampatie, bati tugiye kwandika inzandiko. Kasema kwamba tunataka kuandika barua tuzikwize hose, alafu zifikie sehemu zote, nk'uko ari Yerusalemu, kama vile wao wa Yerusalemu barangije wa mwanzuro, walipofikia azimio banditse urwandiko, nao waliandika barua. Ubwo batinze ko kama mbibabwira ibihandi, kwa sababu wamechelewa. Hebu ni urupapuro rw'190 mu cyongereza, ukurasa wa 160 haranditse ngo, imeandikwa muri Antiokia, katika Antiokia havutse ibice makundi kulipokuwa mgawanyiko. Muri Antiokia, katika Antiokia ni byakozwe mu 15, ni Matendo ya Mitume 15, havutse imbaka zivuga ibyo gukebwa. Kumekuwa na mabishano kuhusiana na kutahiriwa. Amapaje namwe yego 190, havutse imbaka kuberanye n'ibyo gukebwa. Kumekuwa na mabishano kuhusiana na kutahiriwa. Kanze nsome none, in the church at Antioch, the consideration of the question of circumcision resulted in much discussion and contention. Mw'itora rya Antiokia, katika kanisa la Antiokia, ikibazo cyo gukebwa, shida ya tohara, cyabyukije imbaka zikomeye cyane, ilileta mashindano na mabishano no kutumvikana na kutosikilizana. Ni icyo kibazo cyabyukije imbaka no kutumvikana, ni shida ambayo ililetwa kutosikilizana. Finally, the members of the church, fearing that division among them would be the outcome of continued discussion, bigezaho, alafu baadaye abizera bagize iryo torero, waumini wa kanisa hilo, kubwo gutinya ko ibice byavuka muri bo izo mpaka zikomeje, kwa sababu ya kuogopa mugawanyiko, mabishano hayo yakiendelea, decided to send Paul and Barnabas with some responsible men from the church
to Jerusalem to lay the matter before the apostle and the elders. Nuko iryo torero ryanzura gutuma abantu, alafu kanisa likaamua kuwatuma watu aribo Paulo na Barnaba, ni Paulo na Barnaba n'abandi bantu bari bafite inshingano mu itorero, wengine wakinyekuwa na majukumu ngo bagiye Yerusalemu gukemura icyo kibazo, ili waende Yerusalemu kutatua shida hiyo, bafatanije n'intumwa n'abakuru, wakishirikiana na mitume na wazee. Ndababaza nka mwarimu, nataka niwaulize kimakusudi, ni iki kibajyanye i Yerusalemu? Nini kimewapeleka Yerusalemu? Kurindira iki? Ni kwamba wajihadhari mugawanyiko, nta kindi, hakuna kingine. Impaka zarashyushye, ni kwamba mabishano yaliingia, ntibumvikana, hawakusikilizana, nyinshi cyane, ikawa mengi. Abazi ubwenge baravuga bati kandi zizabyara ibiki. Wenye kuwa na akili wakasema hii itatuletea mtengano, kugira ngo ibice bitaza, mtengano usiwepo, dutuma bajya kubikemura, tuwatume watu wakwenda kutatua, kandi barabikemuye, na kweli walitatua, ibice ntibyabaho, na mgawanyiko haukuwepo. Izi nzandiko zanditswe ndizo barua zilizoandikwa. None sizo ku Mushaki muri kumva bihuye? Sasa barua za Mushaki zinafanana kweli na hizi? Ni ukwita ikiyiko igitiyo. Ntabwo bihuye namwe. Yaani ni kufananisha yasiyofanana kabisa. Cyese ko ari inzandiko gusa. Cyese ko ari inzandiko gusa. Nani barua naho kuvuga ngo ni izikemura ibice, ntabwo ari izikemura, lakini sio ya kumaliza migawanyiko kabisa. Bana b'Imana, wana wa Mungu, ubu n'ubuhanuzi bubi bwaduhanuriwe, huu ni unabii mbaya ulio ko buzatunyuzwa imbere, kwamba itapita kati yetu. Mubasoma ibitabo, wanaosoma vitabu, mu ntambara ikomeye paje ndibuka, katika kitabu cha Pambano mu rugamba ruheruka rurwanya itorero, katika vita ya mwisho ya kupigana dhidi ya kanisa, n'abafite agatabo k'umwungeri mwiza, bungeri ni muragire aya magambo arimo, katika kitabu kingine walinukua hayo maneno, haranditse ngo Satani azazana ibishuko n'ibigeragezo kuri buri muntu akurikije ibyo akunda. Inasema ya kwamba shetani ataleta majaribu na vishawishi akilinganisha na yale watu wanayoyapenda. Niyo mpamvu muri izi mbirita, hiyo maana katika vurugu hizi, iby'ivangura turere nabyo ntibyasigaye, hii ya migawanyiko ya ishi, na nicyo cyabaye igipimo cy'abantu babonanye n'Imana, na hii ndiyo imekuwa kipimo cha watu wanaomjua Mungu. Ndagerageza kubabwira utuntu dukurikira. Hapa ataelezea mambo yanayofuata. Mu gitabo cyitwa ubutumwa bwatorejwe umuzingo wa mbere kiranasomye, katika kitabu alichokisoma ujumbe chagurifu ni 303 mu Gifaransa, ni 303 Kifaransa. Katurangire n'Abongereza, hebu tuambie na watu wa Kiingereza kama ni penzi gani. 303 mu Gifaransa, kwenye Kifaransa ni 303, mu Cyongereza, alafu Kiingereza ni 259, ni 259. Haranditse ngo nubwo ari by'ukuri ko abana b'Imana turi umwe muri Kristo, ingawaje sote tuko umoja katika Kristo. Wibaza ko Kristo atureba te? Unajiulizaje jinsi Yesu anapotutazama, yabonye ivangura amoko, anapoona kati yetu kuna mgawanyiko, ubaguzi wa abavangura inzego z'abantu, wanaobagua rika za watu, insika zitandukanye abantu n'abandi, kuta zinazowagawanya watu kwa wengine, alezo de l'air couleur zihereye ku bara ryabo, wakijengea kwenye sura zao, de la race ubwoko bwabo, jinsi walivyozaliwa, de la position imyanya barimo, na nafasi wanazozichukua, de la richesse ubukire n'ubukene, wakagua kwa umaskini na utajiri, de la naissance ou des acquisitions, uko n'ibyo batunze, waliozaliwa nao au ile waliopata. Na hepfo bakomeje bavuga ngo, chini wakasema ya kwamba ngo impamvu nyamukuru bitera, inayofanya sababu inayosababisha hiyo, ngo bitewe nuko Yesu ari we zingiro, kwa sababu cyangwa se centre, Yesu ndiye kiini, ngo abamugana wose babumwe, wote wanaomwendea Kristo wanageuka mmoja. Ngo igituma abantu bajya bavangura na gutyo, kinachofanya watu wanabaguana bagatandukana na wanaachana, ngo nuko baba barabanje gutandukana n'izingiro, ni kwamba huwa wameachana na Yesu. Abo muzumva batangiye kuvuga ngo abanaka, wakianza kusema kwamba kabila fulani, ngo mwabonye abanaka, mumewaona kabila fulani, Kongo ikagira ibibanza,
Kongo inakuwa na viwanja, mu Rwanda hakaba ibibanza, Rwanda kuna viwanja, ibinyabyaha bikaba ibyo mu Rwanda, viwanja vyenye dhambi vinakuwa vya Rwanda, ibinyabyaha bikaba iby'i Buganda, vyenye dhambi vinakuwa vya Uganda. baguze ibibanza, Wanasema wamenunua viwanja. igihe yose kugurishwa nabo imufunzi ni igiki? Sasa kile ile uza mfunzi Imukorera ni imufunzi, ni igitagatifu, ilikuwa takatifu. kugira rero umuntu mu jisho ry'igihugu avamo, Unaona kwa miwani ya nchi, ukamurebera mu bwoko bwe, unamtazama kwa miwani ya kabila, ukamureba mu rwego arimo, unamtazama kwa miwani ya ngazi aliyo. abakene bakanga abakire, maskini wanachukia matajiri, abakire bagasuzugura abakene. matajiri wanawaonea maskini. Ni ikimenyetso cyo kudaherukana na Yesu. Ni dalili ya kwamba hauna uhusiano. Ibi nabyo bidushyizwe imbere, na hii imewekwa mbele zetu. nashimye Imana ndi kubona abantu baturutse hirya no hino hatandukanye. Nimeshukuru Mungu kuona watu ambao wametoka sehemu mbalimbali. Ubutumwa bwatanzwe umuzingo wa kabiri katika kitabu cha ujumbe uliochaguliwa, kitabu cha pili 544 mu Gifaransa, katika French ni 544. haranditse ngo, Inaandikwa inasema, naya tumaze gusoma, ni maneno ambayo tumeyasoma, ariko bongeyemo ngo abantu barebana muri za nationalite, anasema kwamba watu wanaobaguana wakitumia uraia, ubwene gihugu nabwo bakabureba, wanaangalia uraia, bikabanga mu madini ho birasanzwe. madhehebu wanasema niyo bajya gutora bo baramanuka bakagera no mu babanda no mu basinga n'abazigaba, wao wanapochagua wanaingia hata kwenye kabila zile za chini chini za familia, bati murebe abanda batakidutwara kandi abwo ari kuyobora itorero. Anasema kabisa kama kabila fulani ya babanda isichukue. Ibyo bije mu bavuga ko bagiye mu ijuru, hiyo inapoingia kwa wanaosema wanaenda, abanyumva bose, wanaonisikiza wote, niba bavuze ngo benge Rwanda, yule aliyesema Wanyarwanda, Abakongomani, anasema Wakongomani, Abahutu, anasema Abatutsi, anasema Abahundi, anasema Wahunde, namenye ko atigeze ahura na Yesu. ni kusema kwamba hajakutana na Yesu. Aho ngiye gusoreza, mahali ambapo anataka kumalizia, dore ubushakashatsi ngewe nakoze. Hebu sikizeni utafiti niliofanya. Wabwirwa n'iki kuvangura amoko? Unaweza kujuaje kama wewe ni mbaguzi wa makabila? Icya mbere ya kwanza nuko unena abo mudahuje ubwoko, ni kukataa kula pamoja na wale ambao sio kabila lako. sio kura kubanena gusa mu bintu ibyo ari byo byose, yaani ni kuwabagua, ukabanena, yaani unawaweka kando. kandi dufite umurongo uvuga muri birango twebwe nditukiri mwari ishyanga rigawa. Anasema kwamba hatuna wale watu wa kuweka chini. Icya kabiri, ya pili, ni ukubanga, ni kuwachukia, chukia ndani, ukabanga kabisa, unakuwa na chukia, kuchukia kabila. muri ibi bibazo, katika shida hizi, umuntu umwe bamubajije impamvu ari kurakara. Mmoja walimuuliza sababu ya uzushi wake. Ndamuzi namfahamu. Aho gusubiza niba ari n'amahame basi amubabashe, kuliko kujibu kwamba labda ni misingi ambayo inamkasirisha, arangije ati uzi ukuntu abana akabatwiciye. Anasema unajua wakina fulani jinsi walivyoua watu wetu. Uwo ni wo gusengerwa, yule ni wa kupewa maombi. umutima mutaharundi ukwanze. Sasa mtu mwingine akikuchukia, abana akanawe baramwiciye, naye akawa ameua watu wao, abo bana akari bene wanyu, sasa na wale wakawa ni wa kabila yenu. Icya gatatu, iyo utishimira ibyiza by'abo mudahuje ubwoko, usipofurahia mazuri ya kabila lingine, bakize, wakiwa wameenda juu, babonye amahoro, wakiwa wamepata amani, bafite impano nziza, wakiwa na karama nzuri, bikakurya, na wewe unaumwa, uvangura amoko, kusema wewe unabagua kabila, kubabazwa, kunezezwa n'ibyago byabo, kufurahishwa na shida zao. Migani 17:5, Mithali 17:5, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Yule anayefurahia mabaya ya wengine. Ezekieli 25:3, Ezekieli 25 fungu la 3, ngo kuko wavuze ngo awa, kwa sababu ulisema iwe hivyo, uvanguye amoko, sema wewe umebagua. Ntabwo ubuzima Matayo 7:12, ni kwamba wewe hujui Matayo 7:12, ibyo mushaka ko abantu babagirira byose, unayotaka wengine watendee, abari byo mubagirira namwe, na nyinyi watendeeni hayo. kudakabakabwa n'ingorane zabo,
yaani kutoguswa na shida na maumivu yao. akakubwira ingorane ze, Anakuambia shida zake na maumivu yake. kuko ari we ndumwumva, Kwa sababu yeye ni fulani. bivuzwe n'undi wabyumva vuba. Ikizungumzwa na kabila lenu unaweza kusikia. Umuvandimwe niwe watwigishije ejo bundi ejo, Ndugu alitufundisha jana. aho ibice byacitse abantu ndibari, Ni kusema migawanyiko ifanyika kanisani, wao hawakulia makini. abo bagabo ntibizire gucika. Akasema iendelee. Bibageze muri bavuze ngo biracitse Lakini n'abandi wao wakaanza kulia. abandi bo ntibari abantu, Nao si walikuwa binadamu. iyo udakabakabwa n'ingorane z'abandi Usipoguswa na shida za wengine. kuko mudahuje igihugu cyangwa ubwoko, Kwa sababu hamuna kabila moja au nchi moja. ntabwo uzi Yesu. Ni kwamba haujui Yesu. Guhora abantu ibyakozwe na bene wabo, Ni kwamba kulipiza kisasi yaliyotendwa na wenzao. uzabimenya neza baguhoye ibyo mwene wanyu yakoze. Hii utalijua watakapolipiza kisasi kwako Ibyo ni ukuvangura amoko, yaliyotendwa na wenzako. Huo ni ubaguzi wa makabila. kuvuga ko waguhemukiye bitewe n'ubwoko, Kusema ya kwamba aliyekutangulia imesababishwa na kabila nyingine. ngaho abari kundeba mwese, Wale ambao wananitazama hapa, ninde iwabo mu muryango nani ambaye kwao katika familia hari imanza cyangwa higeze haba imanza akiri hejuru kwao alipata kuna kesi? bari mwese? Nimeona nyinyi wote. None bari abatutsi bahanganye n'abahutu, Hapa ni Wahutu na Watutsi, n'abazungu bahanganye n'abirabura, ni wazungu na weusi. noneho n'iwanyu habamwe umunyabyaha, Kumbe na hata kabila la kwenu linaweza kuwa na mwenye dhambi. n'iwanyu haba umunyabyaha n'uhemuka. Kama kwenu kuna mwenye dhambi na mtenda maovu, uguhemukiye wese iyo umubonye mu shusho y'ubwoko, anayekukosea ukipiga picha na darubini ya kabila, ni wewe uvangura amoko. ni wewe ambaye ni mbaguzi wa naho umunyabyaha w'umuhutu, mwenye dhambi Muhutu, uw'umuhunde n'umututsi, wa Muhunde na Mututsi, uw'umuzungu n'umwirabura, mzungu na mweusi, uw'umunyarwanda n'umukongomani, wa Mnyarwanda na Mkongomani, bose ni kimwe. wote ni sawa. umwicanyi w'iwabo Muuaji wa kwao wese akanda ku ijosi, yeyote huwa anaua ni kwa shingo, kimwe. wote ni sawa sawa. ntukajya urareba uguhemukiye ngo uvuge ko bitewe n'ubundi bwoko. Usipige darubini ya mkosaji alafu upige picha ya kabila lake. ngaho mwene nyoko muburana we yabitewe n'ubundi. Sasa yule ndugu yako ambaye huwa mnasamba, ikindi imesababishwa na kabila gani? iyo hari ibyo uvugiraho mudahuje ubwoko batumva, Yale unayoyaongea ukiwa na kabila lingine kuba hari ibyo uganiriraho aho abo mudahuje ubwoko batari kumva, mambo unayoyaongea kabila lingine lisipokuwako, baje ugaceceka, wanapokuja unanyamaza, ugahita muzamurira mwindi ngo halafu mnaweka story nyingine, wivangura amoko, wewe una ubaguzi wa kabila. ikindi Lingine kubabara uhejwe ukavuga ko ubitewe nuko mudahuje ubwoko, yaani kuumia unapowekwa kando, labda wakiongea jambo fulani unasema kwamba sababu ni ukabila. umuntu araguheje kuko aricyo agiye kuganira ngo wende uhabe, Kuna jambo anataka kuongea na anataka usiwepo. nta mfura idahezwa, Hakuna muungwana asiyewekwa kando. nawe ukajya hariya Unaenda hapo kando, wababonye, unasema umewatazama, umewatazama. ni wowe uvangura amoko sibo. Ni wewe unayobagua, sio wao. niba twaraturutse mu Rwanda, Mbona tumetoka Rwanda? dufite ibitoro by'umurimo dukorayo Kuna mambo ya Rwanda tuliyobakiza tudasangiye mwebwe, ambayo hatuko na nyinyi pamoja. n'akababa mu Rwanda Na sisi wa Rwanda hari ibyo duhuriyeho na batanu, abandi 100 bose mwabonye tudahuriyeho. kuna yale yanayotuunganisha tukiwa watano bila wale wengine. Sigitangaza kubona twigiriye iriyo rero, Kuna ajabu watu watano wanaweza kwenda hapo tukabicoca ngo dutelefone bigende neza n'ibyo hano bigende neza, tunamaliza na kupiga simu yetu, guhita ureba bakavuga ngo wababonye, unasema bariya anasema wao, aha, anasema ni wewe uvangura amoko, ni wewe mbaguzi wa makabila. guhora wifuriza abanyu kurusha abandi, Yaani kila wakati kutamani watu wa kweli ndio waende juu kuliko wengine. ibi byanabaye no mu by'Imana. Hata hii imefanyika kwa mambo ya kiroho. ngo nawe mumwohereze shangwa ajye imbere, ngo ajye imbere, utumeni aende huko mbele. ajye imbere, si imbere ni Sasa mbele ni wapi? inyuma se ni Sasa nyuma ni wapi? icyo dupfa muri uyu murimo, Kile tunachokitaka uwagiye nihima aliyeenda ni hima, niyihanisha, yeye apate matunda, tuzashima Imana. tutamshukuru. uwagiye Zambia Alienda Zambia niyihanisha, akatubisha watu bose kimwe tuzashima Imana. wote, tutashukuru. imbere ni he, inyuma ni he. Sasa mbele na nyuma ni wapi? aho muvanishemo ni he, aho mumwara muri ni he. Mahali mnatoa sifa na kuaibika ni wapi? iyaba waruzi
ungalijua umukristo oya reka nuko hapa anarudia kubyibushya icyaha cyabo mudahuje ubwoko kule kupanua kosa la wale ambao si la kabila lenu ni ivanguramoko. Hizi pia navyo ni kubagua ukabigira umugogo alafu unaifanya kabisa muziki. Ndabaha urugero, nitawapa mfano. ngo abantu basohotse ingungu, watu wamiteraniro kwenye mkutano wa nguvu baciye ibice, anasema wamepasua kanisa. niyo nkuru ivugwa. Hii ndio ilitembezwa kabisa ikarushwa ibyahereye Muhanga si ibice ya Muhanga sio uzushi. iby'Uburundi bya 2015 ntabwo ari byo. Ya Burundi kabisa si iby'Igoma kwa Gapati ntabwo ari byo. ile ya Goma kwa Gapati ibyandoranye mu Kabyaza ntabwo ari byo. ile ya Kabyaza sio makosa. iby'Rwamagana ntabwo bikiri ibice. ile ya Rwamagana ibyahereye sio uzushi. kandi ariko bakaba bati si ingungu, si tuliona ni ya ngungu. namwe mbabazi nataka niwaulize niba tarakandi kama sio jambo lingine, abazote mu iteraniro wale waliotoka kwenye huo mkutano arangije kuvuga bakarigarukamo hawakuwa Wanyarwanda wenyewe endelea tu na baadaye wakarudi ku Isabato Mujure akabwiriza tukaba turi kumwe. Siku ya Sabato akahubiri Mujure, tulikuwa pamoja. Mugunga agatangiza Isabato. Mugunga ndiye alianzisha Sabato. Eric akabwiriza. Eric alihubiri na conference. John Muganga akabwiriza. John Muganga akahubiri. Imikoranire igakomeza. Na wapi ushirikiano ukaendelea. Kuvuga kwa hariho habaye igice. Kuonyesha ya kwamba hiyo ndiyo siku ya mpasuko. Aho byacitse batorana kubiri ndubiha agaciro. Na mahali ambapo wanakusanyika pande mbili haukuisamia. Ako na kandi. Hiyo ilikuwa jambo lingine. Kubyibushya icyaha cyabo mudahuje nationality cyangwa ubwoko. Kule kufanya mzigo mzito na kupanua wale ambao ni waishi nyingine au kabila nyingine ni ubaguzi. Iyo wanga gukosorwa nabo mudahuje ubwoko. Unapokataa kukosolewa na wale ambao si kabila lao, abantu bakaja ku ruhande yarabaye, watu wanaenda kando, bati gose ibice birabafashe nimwe mwabikoze, wanawaambia kabisa uzushi mgawanyiko ni kwenu kabisa. Ngo ariko ntabwo twabihana imbere, wanasema ndio kabisa tunakubali, lakini nyine ngo barangirire hano ishio hapa. Iryo ni ivanguramoko cyangwa igihugu cyangwa inzego z'abantu. Huo ni ubaguzi wa ishi na kabila. Kwemera ubutumwa ari ukububwiye nawe muhuje ubwoko, kukubali ujumbe kwa sababu umehubiriwa na kabila lako, bataba ari bukabwanga kama si wao unakataa n'ubundi uje nabi, na kwa kweli wao umezaliwa vibaya. Luka 8:15 Luka 8:15 ngizo mu butaka bwiza zile mbegu ze kwenye ardhi nzuri, ngo nabumva ijambo ry'Imana, wasikia neno la Mungu, ngo bakaryakira neza, wanakubali kwa moyo mkunjufu, mu mitima myiza, katika mioyo mizuri ijuzwe, ambayo imeridhika, bakera imbuto kubwo kwihangana, na wanazaa matunda kwa uvumilivu. Iyo uzemera ijambo ry'Imana wanje kureba nabahehe. Kama utakubali neno ukianza kuangalia ni wakina nani bari kubwiriza, harimo wacu nabo sasa wanaohubiri mna kabila letu, naho jahabwa ijambo, huwa anapewa neno. banzu rebe niba ikivugwa ari ukuri, wewe tazama kinachohubiriwa kama ni kweli, nubwo kwavugwa n'utagira n'inkweto ugenda yambaye bodaboda, hata kama itazungumzwa na asiye na viatu, uzakwemere kuko ari ukuri utabanje kureba niba ari mwene wacu. Ukubali ukweli kwa sababu ni ukweli, hata kama hujamwita kwenu. Katika vuguvugu hii twagize n'ikibazo cy'imitekerereze ivanguramoko, ibihugu, uturere n'inzego z'abantu. Tumekuwa na shida ya mawazo inayobagua ishi na nafasi na ukabila. Reka dushime Imana ko itorero aho ritambutse. Hebu tushukuru Mungu kwamba kanisa limevuka hatua hii. Dufatanye gusabira abariganishwe, tushirikiane kuwaombea wale ambao wamepotoshwa, abatwumvise ubu, wale ambao wametusikia siku ya leo, nibaruka bakabwe atahuke. Kama kuna mtu ambaye ameguswa na hili, hebu na arudi, ave mu murongo utazatsinda, atoke kwenye laini ambayo haitashinda. Imana twese biduhere hamwe mu izina rya Yesu. Tusaidie kwa haya katika jina la Yesu.